산제 저단 산제 산제 저는 생각도 못 해요. 대시가 담에 change 대시에 저렇게 되는 주들이요. 전체보다 주를 주고 봐. 내가 하বে 인제션도 좀 이미 어떤 레벨을 들었으니 또 매치 안 했지만 지면 하도록 또 주는 셈라 같이 저기 나외 되지다. 니몽바이 니베사와 때문에 대단한 싸움을 유진남이 상에서도 지원을 들어주는 바지. 나라게 들어서 저번부터 미그나 로군지잖아 진짜. 감세가도 가자 롱들들 같은 뭔가 제투스고도 와대 유정을 싫어하고 또 자자 안 했었다. 야, 아니 밀루 빼고보 밀토야 밀루짬토야 다이 유개와지 주름숭을 때네 고 토고소장 그거 뭐 가자다 제번나 엘레 능매체자구나 가서 미시부터 보지 지단 미시부터 보지다 심지어 장을 대버지 유저 때나 냐마 탄도 베다 주장도 민장도 봐 하도 남아이 장도 봐 유저 때나 버드스면 저는 낭배상이 최저 봤어 공부 하려 니누 빼고 보시죠 되는 거 다다지 레다들한테 렌치 밀자만 받다 다제 다와제도 좋아졌다 대상 더지 레다 가서래 레다 지금 다 그래서 남바산 집에 주는 제 레다 순제 가자다 순제 쉬야다 남바산 집에 주 계산다 쉬야다 진짜 여행에다 진짜 주의해 그래서 딱 양치 쉬야지 또 남바이 시견에다 취시야 배 가고를 봐 취시야 또 배 가고 가버려 뒤에 만나주고 봐 그래 가고 싶다네 그래 가버려
제가 가서 다시 레타 그지 다 지난 것은 유치케래 주제위네 다 주문되시 야, 나 주름을 가서 내 랑드 켈레 보이네 다 켈라이다 망다 주다 가서 내 저지는시나 저다 자사상 망다 주 다 서다나다 마다마다 소다를 찾으나 다 그래 지가 넘버 타바선 사바도 제 가버지 든들지 지가 넘버 타바선 제 가버지 어떤지 제 랑만에 아니 준비 순 가고 나타 순들의 중앙 이내양 켈레의 중앙 이내양 만다 나타바 켈레 가고 켈레의 중앙에 다들 순 앞에 가고 찍이네 남아서 순도 가고 어떤지 저 랑이 빼를 잡아네 이제 그다 zambrina shin pe shavene pe kabure kelanga yune namba tapsun kambara otile chesan chule namba tapsun mevala demridan sa twaya mare chule namba tapamusu demridan sa tan twaya mare cheda si ngema sanjo sun kabla 선녀 순을 다 기능 때 망고시 야버체더니 그래 주름 정말도 같이더니 다시 어떤 배시가 들어가블라 루일게제 주름 정말도 자다이도 그 로다다 되게 해야만 자자는 냐와 점거체 때 루일라 가자 준르제보다 루일게제 어디를 좀 망고시 루일게제 제자 들어가서 미투비 루라 추진도 하라 미투비 창하다는데 미투비 창하다 루라 추진집에 가라 미세게 루 디두자도 미투비 창하다 저 미투비 창 근데 다지다 마시게 때문에 그래서 데비 루단 디리자한테도 엄마 주름 다 주리 남다 수님을 좀한테 루자라 tudru 제자지 잘 초도지 봐. 저 미주 그런 샤시나지. 되보세요. 어떤 말. 다나시게 미시스나니 샤고보다 배당도 미시스는 저 미주에 찾아야 돼. 슈트 영자래. 미주에 찾아야 돼. 되잖아요. 겨울 무지다 무슨 봐. 원나가라 디 샤나나 샤당 루고들이 인도 맛 로스자제 아니 미주에 찾아다는 이유서 정말 미주에 왕이 더블에 내가 벌써 니자로 송수 이 샤나나 샤당 루고도 맞대 니들 미주에 찾아다제 그래서 들이 자야지 어떻게 나 이유서 나 있어. 그래서 이제 지단 장화단 정말디 갔다 순진의 등하여로 봐. 어디 장화단
注意下子，可能这上面要的，出去的，这没主要的。我这里面这张这人，但是他们是个主要的，忙活这个旅游节，出去嘛节节，是那么多我说都是我这是，这张我这张就是这张跟我的。我这从这等你看出来，他等着等上top size呗，过不了。俺都听着，俺都就他这等着等上 top 的，我那穿的他这还是俺可是俺学那心里，没让俺给你弄了，一心都没是念不到的，没让俺给你弄了，一心都没是念不到。这里俺就没理到的，现在别没事个些，别还是能就是思考不，这咱，我这边学的没我学都怎么的，没嘛样我的身体尊重，可是trauma的，可是。tundu 그러다 망년을 삶아다 와서 미치고 섬도 미치고 좀 모두 섬쟁이들 막그 그게 말이에요. 그래 trauma 상태를 동라만 보여래. trauma 상태를 trauma 상태 그래 미스미래. 대신에 가다면 되는 밀리만 그래. 사직이지. 저 어떻게 야, 되지도. सर्वप्रथम यो बर्जिसेदा आगमको प्रारम्भ गर्न पूर्व आफ्नो विचारधारण कसरी गर्ने भनेमा अलिकति संक्षिप्तमा भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने हामीले यो मानव चोला मानव जुनी जुन चाहिँ 10 गुण 16 गुणले सम्पन्न छ यो चाहिँ अति दुर्लभ र हामीले धेरै पाउने दुख हामीले नसोचेको जस्तै हो। किनभने यो जुनी त्यतिकै प्राप्त हुँदैन। यो मानव जुनी जुन अहिले हामीले प्राप्त गरेको छ त्यो मात्रै प्राप्त गर्नलाई पनि हामीले सील पूर्व जन्ममा हामीले सील ग्रहण गरेर सीललाई एउटा शुद्ध रूपमा पालना गरेको हुनुपर्दछ। त्यसबाट मात्रै हामीले यो मनुष्य मान्छेको जुनी प्राप्त गर्न सक्दछौँ र हामीले मान्छेको जुनी पाएर पनि बुद्ध धर्म सँग चाहिँ हामीले भेट हुनु र बुद्धको धर्मको बारेमा ज्ञान लिने अवसर पाउनु भनेको अति दुर्लभ हो, अति कठिन हो। संसारमा अनगिन्ती मान्छे छन् तर त्यो माध्यममा पनि बुद्ध धर्मसँग यो चाहिँ साक्षात्कार गर्न पाउने धेरै नै थोरै सङ्ख्यामा हुन्छन् र त्यो मध्ये पनि बुद्धका धर्मको दर्शन भए पनि बुद्धको धर्मको बारेमा ज्ञान भए तापनि हामीले सील लिने अवसर प्राप्त गर्नु र सील लिने इच्छा हुनु र त्यो मौका पाउनु धेरै कठिनाइ हुन्छन् र ती मध्येबाट पनि हामीले सील लिएका पनि धेरै हुन सक्दछन्। सील मध्येमा हाम्रो तन्त्रको सील, बुद्धिसत्वको सील र प्रतिमोक्षको सील गरी 3 सील मध्ये तिनै सील हामीले लिएका पनि हुन्छौँ र ती सील लिएपछि
ती सील ग्रहण गरेपछि हामीले त्यसमा शुद्ध रूपमा कति पालना गर्न सक्छौँ भन्ने कुराले निहाल्यो भने धेरै कठिनाइ त्यो हामी स्वयंमा एउटा उदाहरणको रूपमा लिए भने हामीले धेरै अभिषेकहरू वाङहरू त्यस्ता सीलहरू हामीले ग्रहण गरेको छौँ र हामीले यसरी विचार गर्दाखेरि हामीले त्यो कति शुद्ध रूपले पालना गर्न सकेछौँ त पहिले हामीले त्यो सीलको बारेमा कति बुझेको छौँ त र जति बुझेको भए पनि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले पालना गरिरहेको छौँ त्यो पनि एउटा त्यसका कुनै पनि अङ्गहरूलाई हामीले एउटा नमासिकन त्यसलाई कसरी शुद्ध रूपमा कतिको शुद्ध रूपमा पालना गर्न सकेछौँ त्यो हामी स्वयंमा विचार गऱ्यौँ भने यो धेरै कठिनाइ रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा हुन्छ हामीले यसको ज्ञान हुन्छ त्यसकारण पनि सील यो मनुष्य जीवन प्राप्त गर्नको लागि अनिवार्य रूपमा चाहिने एउटा शुद्ध रूपमा सील धारण गर्न भनेको कति कठिनाइ रहेछ भन्ने कुराले मनन गर्दा पनि हाम्रो यो हामीले प्राप्त गरेको मनुष्य जीवन मान्छेको यो चोला जीवन चाहिँ कति महत्त्वपूर्ण रहेछ कति अमूल्य रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउन सक्दछौँ जसरी सील लिए तापनि सीललाई चाहिँ हामीले शुद्ध रूपमा पालना गर्नु सकेन भने हाम्रो ग्रन्थमा भनिन्छ बुद्ध कश्यप बुद्धका पालामा चाहिँ धेरै भिक्षुहरू चाहिँ प्रवचित भएर चाहिँ उनीहरूले सील ग्रहण गरे तापनि उनीहरूको सील चाहिँ केही शुद्ध रूपमा पालना गर्नु नसकेका सील भङ्ग गरेको कारणले गर्दा बुद्ध शाक्य मुनिको समयमा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एउटा नागाको एउटा नागको रूपमा चाहिँ धेरै त्यस्ता भिक्षु प्रवचित पूर्व जन्ममा प्रवचित भएका भिक्षुहरू पनि नागको रूपमा जन्म लिएको कुरा चाहिँ हामीले ग्रन्थमा पाउँछौँ र तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो नागहरू चाहिँ नर्कमा जुनिनाले पनि एउटा पशुको रूप एउटा पशुको रूपमा चाहिँ लिने गरेको नागको जुनी लिएर त्यसरी लिएको कुराहरू छन् र ती नागको जुनी लिएका त्यो पाप त्यो सीललाई चाहिँ भङ्ग गरेको पापलाई चाहिँ हामीले शुद्ध गर्नका निमित्त बुद्ध मिठुक्पाका मन्त्रहरू जापेर चाहिँ त्योबाट पनि त्यो हाम्रो पापहरू पाप देशना गर्ने चलन पनि छ र बुद्ध मिठुक्पाको प्रार्थना र त्यसको मन्त्र जाप्न त्यसको पूजा गर्नाले त्यस्ता पापहरू चाहिँ हाम्रो सील भङ्ग गरेका पापहरू चाहिँ देशना हुनका निमित्त धेरै नै यो बलवान छ भन्ने कुराहरू गुरुहरूले भन्नुहुन्छ र एउटा यो सोलु खुम्पुतिर पनि त्यस्ता चलन छन् मान्छे बित्यो भने त्यसका त्यो पाप देशनाको निमित्त मिठुक्पाको चाहिँ छाजा बनाउने र मिठुक्पाको मन्त्रहरू धेरै जाप गर्ने त्यस्तो चलन पनि छ र कुनै गुरुले उहाँको एउटा गुरुले जब कसैले चाहिँ एउटा मांसाहारी भोजनहरू चढाएको त्यस्तो खण्डमा त्यस्तो भोजनमा पर्न गएको परेको एउटा प्राणीको हड्डी अर्थात् मासु तिनीहरूलाई चाहिँ छुट्टै निकालेर त्यसलाई फेरि मिठुक्पाको मन्त्र पढेर त्यो प्राणीको चाहिँ पाप देश नहुनुको निमित्त प्रार्थना गर्ने पनि त्यस्तो गरिन्छ भन्नुभएको थियो गुरुले। त्यस कारण चाहिँ हामीले ती दुर्गति लोकमा चाहिँ जन्म नलिएर एउटा सुख लोकमा मात्रै जन्म लिनु पनि एकदम असम्भव जस्तो हो र पनि आज हामीले सुख लोकमा जन्म मात्रै होइन कि यो एकदम गुण सम्पन्न मान्छेको जुनी प्राप्त गरेको चाहिँ एउटा आन्धो एउटा आँखा दृष्टिविहीन व्यक्तिले चाहिँ एउटा फोहोरको डङ्गुरमा चाहिँ एउटा हामीले चिताएको सबै पुर्याउने सिङ्गी नुर्बु अर्थात् मणि रत्न त्यस्ता प्राप्त गरेका जस्तै हो। र यो मान्छेको जुनी चाहिँ हामीले यस्तो सोच्दाखेरि मान्छे
धेरै अनगिन्ती छन् मान्छेको संख्या धेरै छ सम्झिन्छन् तर यो एउटा पशु एउटा कमिलाको एउटा गुणमा भएको कमिलाको एक गुणमा भएको कमिलाहरूसँग मात्रै हामीले तुलना गर्दाखेरि पनि मान्छे यो संसारभरि यो काठमाडौँ भर्तीको मान्छे चाहिँ एउटा कमिलाको गुणमा जति कमिलाहरू छन् त्यति संख्यामा पनि छैन त्यसैले पनि थाहा हुन सक्छ कि पशुभन्दा मान्छेको जुनी अर्थात् मान्छे जुनी प्राप्त गरेको चाहिँ कति कम रहेछ भन्ने कुरा त्यसरी तुलनात्मक रूपमा पनि मान्छेको जुनी चाहिँ पाउने कति कठिन रहेछ र यो कति चाहिँ कम्ती रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यसरी तुलना गरेर पनि थाहा हुन सकिन्छ让他这里这种的这里人就这个没说那现在的人就你这他就咱们单上头外面人人打不进这다 가서 해다 시대 셰비쇼르다 가다 레 규건 니에가와 아니 당건 니에가와 빼건 니에가와 투스 람프나 투스마레 제가 규건 니에가와 다 제시 쉐미도 드롭스다 투스 하고레 아니 제가 다 망보데 라이가 미지 치메티 가자 데 지지 좋아는 나마 카트 단들 르테스 상나마 주름 수야우지 대준된지 나가 좀 르터되어봐 아무 주름 수야다 수련난다 수는데 수련난다 수야다 르터버 나마 카트 단들 르테 치마 내가 저치마 다 저치마 되게 늦으게 아들 레라 테스요리 Tendelele. Sözele. Tendelele. Dele gidiyse kansa çabda. Tibetop çımsayına yumar var. Tak kevotop çımsayına da sürüyoruz. Hani dedi ki açma milçayıyor var. Hatta dedi. Çımakan. 그래 지금까지 다들 날 때문에 다 지대부터 어딘지 저래 지금까지 다들 어떻게 제가 다시 시작해보래 어떻게 제가 다 tango는 예가와데 그래서 주다래 근데 때문에 수마래 배나 쉬고들 기분 쉬고들 루토이나 루디기르베 쉬고들 루디기르베 대나 가지기르 루엘레 담아 루디기답니다 배 가보러 봐 루디한테 오 진리베 밀리트야한테 kombo 그냥 또 갑자기 두셔요나 갑자기 야 두스 갑자기 땡지 두두제 될 지금 루터이나
지금 루지 되게 간다가 버리지. 루대야지. 지금 루대야지. 간다가 버려. 오, 저는 시대. 미시바 답이지 마. 지금 루대야지. 시국에 그게 무시고 루트에는 대루대야지 가버려. 미시바지라. 어제자 제 당관의 신이니까 제자 아니 배관의 신이니까 가서래 레다 다레 배관의 신이니까 왔다 세계 알람 지가버세 이 최가 그다음 이제 세가 알람 지단 세 되게 말봐 맞추나 산으로 슈다 신인은 되게 만들지 양보인 되게 만들고 자위도 막 지나로 우르 맞아서 되는 산으로 제자 이 들람르나라 세가 알람스 요리 se allo yore yana de samana meshinda di jeji pam ke zevitina yore unde nasun dan se di mintare di kada along di segment da de cover se ga de cover be misi de cover 네, 나중에 쉐걸 루트하다 카브 점아양 대 미시브라. 그래서 장 어자는 이제 세기 내신데 대 카브라. 뭐세르바. 제자니 디야 대세질 되게 많고 하고 때문에 제스부 그때 주들 하고 있네. 야도 마다 파트 그래서 대지도 답도 말이. 제가 어디 루베 로아 조자 절야 탕마제 대주 강리아용 조자 절 루베 로아지 루베 로아도 미통 말봐. 세계 그래서 야신 통 말봐. 롱어봐. 어디 아니 디 증버디 녀신데 나온다. 로자 저러면서 영화매체 디디 영화갈데 그 증버디 어디 녀신데 나왔지. 세 녀신데 정말나 다 세대 상이 담바 상이 담바 정말 봐봐 진짜 상이 담바 자자니 다 지는 왜 뭐지 예신을 야래를 아주 쉬지를 봐. 근데 하루다 근데 미스를 주시. 가고 쉬지를 봐. 재미있어 보지. 저 get지 못이 get지 못 쉬지를 봐. 자자 오 자자 베든 배권이 신이고 어쩌다 들이지 다 들이be 쉬지 뭐는 자네기 제 미시바 가정에 쉬어난다 언제마마다마도 삼라마다마도 람림 삼체 삼라마다마도 가와삼바 수나쯤 가와삼바 쉬우 이말에 삼절 되베 제가 물리도 가와삼바 니마레레 로레레 다와레레 든다레레 니마레레 추드레레 까마레레 게지레 미치기 좀 게지레레 미치기 좀 그네 제는 담배 주사 자기를 주서 때선 공부 나마체 근데 배권이 어떤 나중 어때 원래 타네 게지를 때 라마치 제가 디양 남중에 메레
단단단단 맞추긴 해봐요. 디링 정글이드나 미칭 때문에 하면 그건 제가 수는데 아니 다 진저들 로파마다 로겐고다 진 강도 같은 제철이 막고 말해. 그래서 저한테 갔을 때 아니 다 마시고도 가서다 제체 단단한 맞잖아. 단단한 맞잖아. 가버려. 치월려면 다 잘해. 단단한 맞잖아. 제체에 돼. 언제 지나가는데 야수도 장주했어. 못해. 아니, 년제 장제, 저저양, 강사한테도 주겠다. 다음에 또, 그래서, 주님이 내일 또 얻어서 버리. 이내 자주선 대장, 아니, 자주면 그 왕화도, 산적하고도, 산적하고 톱트가 말이. 자주면 그 왕. 야루다, 야루, 자주면 그 왕도, 야말이. 잠시 말이. 제자, 어다티는 삼바 타도 자주했음. 때문에 어디 자다들이 잘 당겨주지 않으면 가사 이 거지. 랑이 집어 퀄리티 타백하면 타고서 많이 받네 섬된 자담데. 그 동안제도 좀 잘 랑이. 니야 저에 산지 공원으로 타버지 랑이 찍고 차. 그래서 자와라데 진례표도 자와를 아니 저에 산지 가만히 타고도 어떻게 되베체도 근데 담비치 세니 맞고 어떻게 그렇지. अब हामी एकछिन यसरी मनन गरौँ जसरी लामो चङ्कापाले भन्नुभएको छ यो मान्छेको जुनी चोला एक बार मात्र जुन आज मलाई प्राप्त भएको छ भन्नुभएको छ त्यसै नै हामीले मनन गरौँ कसरी यो हाम्रो मान्छेको जुनी चाहिँ हामीले एक बार मात्रै यो पाउन कसरी सम्भव भयो त भन्दाखेरि यसका यो प्राप्त गर्नलाई कठिनाइहरू यो प्राप्त गर्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ यसका कारणहरू जसरी कि आज हामी दुईटा कारण मुख्य रूपमा पुण्य सञ्चय र एउटा शीलको शुद्ध पालना गरेर प्राप्त हुन्छ भने हो र त्यो शील प्राप्त गरेर पालना गर्न कति कठिनाइ छ भन्ने कुरा हामीले आफ्नै उदाहरण रूपमा पनि हामीले यो बुझ्यौँ र यो सङ्ख्याको आधारमा हामीले यो कति मूल्यवान छ र यो कति एकदम पाउन गाह्रो छ भन्ने कुरालाई तुलना गर्दाखेरि हामीले आखि कमिलाको सङ्ख्यासँग तुलना गऱ्यौँ र अहिले उदाहरणको रूपमा चाहिँ पनि यो कति गाह्रो छ भन्ने कुरा यो प्राप्त गर्न कति कठिनाइ छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले मनन गर्यौँ भने शास्त्रहरूमा उदाहरण दिएछ जसरी एउटा सियो मसिनो सियोलाई चाहिँ ठाडो पारेर त्यसमाथि हामीले एक मुठी दाना कुनै गेडागुडी एउटा अन्नको दानाहरू चाहिँ त्यो माथि छर्यो भने त्यो दाना चाहिँ त्यो सियोको टुप्पोमा अडेर बस्नु कतिको सम्भव होला त त्यो सायद त्यो असम्भवको धेरै नजिक असम्भव जस्तै हो र हामीले यो जुनी प्राप्त गर्ने भनेको
त्यो एक मुठी दाना फाल्दाखेरि त्यो सियोको टुप्पामा चाहिँ अडेर बसेको जस्तै त्यो असम्भव जस्तै लाई चाहिँ सम्भव भएको जस्तो हो। र अरू पनि एउटा उदाहरण छ जुन चाहिँ गुरुले जुन चाहिँ मैले त्यो क्याप्चे फबङ्काले भन्नुभएको लामनिमभित्र चाहिँ यो चाहिँ लेखिएको छ, भनिएको छ। जसरी एउटा समुद्रको छालमा, समुद्रको सतहमा, समुद्र भनेको धेरै विशाल हुन्छन्, त्यसको सतहमा एउटा सुनको रिङ तैरिरहेको हुन्छ। वास्तवमा भन्यो भने सुन एउटा फलम धातु चाहिँ फलममाथि तैरिँदैन, त्यसै भए पनि यो असम्भव जस्तै हो। र त्यो सुनको रिङ चाहिँ फलममाथि तैरिरहेको जुन चाहिँ असम्भव जस्तै हो। तर त्यो समुद्र पनि, त्यो रिङ पनि समुद्रको एउटै ठाउँमा बसिँदैन। त्यो समुद्रका छालले यो धेरै समुद्रको धेरैतिर यो हल्लिरहन्छ। र समुद्रको गहिराइमा चाहिँ एउटा आँधो कछुवा हुन्थ्यो। र त्यो कछुवा चाहिँ पूर्ण रूपमा आँधो, र ऊ चाहिँ हरेक 100 वर्षमा एकचोटि समुद्रको सतहमा निस्किने गर्दछ। र जब त्यो समुद्रको सतहमा निस्किन्छ उसको घाँटी चाहिँ ठ्याक्कै त्यो सुनको एउटा रिङभित्र, औँठीभित्र चाहिँ उसको घाँटी छिरेको जस्तै। यो हामीले यसरी स्मरण गर्दाखेरि यो त कहाँ हुनसक्छ, यो त असम्भव, पूर्ण रूपमा यो असम्भव हो जस्तै लाग्छ। त्यस्तै नै हामीले यो मान्छेको जुन एउटा हामी अहिले प्राप्त गरिरहेको छौँ, त्यो मान्छेको जुनी चाहिँ पनि त्यो असम्भव चाहिँ सम्भव भएको जस्तै त्यो उदाहरणको रूपमा यो हाम्रो मान्छेको जुनी चाहिँ कसरी चाहिँ यो एकदम दुर्लभ छन् हैन। कति दुर्लभ हुँदा पनि हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ प्राप्त गरेको यो मान्छेको जुनी चाहिँ हो। र यो जुन कछुवाको घाँटीभित्र छिर्ने भन्दा हामीले जुन सुनको रिङको उदाहरण राख्यो, त्यो चाहिँ बुद्धको धर्म जो चाहिँ एकदम शुद्ध धर्मको रूपमा लिनु सकिन्छ। र जुन आँधो कछुवा चाहिँ हामी स्वयं, जुन अज्ञानतामा रुमलिरहेका हामी स्वयंले राख्नु सक्दछ। र जुन संसारको यो दुःखको छाल, जुन समुद्रको छाल चाहिँ सधैँ हालिरहेको छ, त्यो चाहिँ हाम्रो यो संसार, यो दुःखको सागरको रूपमा लिनु सकिन्छ। र त्यसरी हामीले चाहिँ आफैले चाहिँ एक क्षण लिएर यो मनन नगरेको मात्रै हो, हामीले विचार नगरेको मात्रै हो। यति विचार गऱ्यो भने हामीले यो प्राप्त गरेको मान्छेको जुनी चाहिँ कति मूल्यवान रहेछ, यो कति चाहिँ दुर्लभ रहेछ, यो आज हामीले यो प्राप्त गरेको चाहिँ हामी कति भाग्यमान रहेछौँ, हामीले यो पूर्व जन्ममा कस्तो खालको चाहिँ पुण्य गरेको छौँ भनेर हामी एकदम आफूलाई एकदम खुसी हुने, आफूले एकदम भाग्यमानी ठान्ने सक्छौँ। जसरी ग्रन्थमा बनेको छ, तिमीले चाहिँ पूर्व जुनीमा के गरेको छन्, तिमी पूर्व जुनीमा के थियो भन्ने कुरा अहिले हामी स्वयंले प्राप्त गरेको जीवनबाट चाहिँ हामीले यो प्रष्ट हुन्छ। जसरी हामीले अघि गऱ्यौँ, पूर्व जन्ममा हामीले एकदम धेरै पुण्यको सञ्चय गरेर अब सिलको शुद्धिकरण पालना गरेर मात्रै यो जुनी प्राप्त गर्नु सकिन्छ भनेको हुनाले हामीले पूर्व जन्ममा के गरेका छौँ भन्नेलाई हामीले यो आफैले अनुमान लगाउन सक्दछौँ। र हामीले यो पछिको जन्म कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेको कार्यहरूबाट चाहिँ हामीले अनुमान लगाउन सक्छौँ। जसरी हामीले पाप र पुण्यको कर्महरूबाट चाहिँ हाम्रो आउने पछिल्लो जुनीहरूको पछिल्लो यौवन कसरी हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण गरिन्छ। त्यस कारणले हामीले पाप र पुण्यको कस्तो खालको पापको कर्म बढी सञ्चय गरिरहेको छ कि पुण्य बढी सञ्चय, त्यहीबाट पनि हामीले आफ्नो पछिल्लो यौवन चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले एकदम
सहज रूपमा अनुमान गर्न सकिन्छौँ र हामीले यसरी मनन गर्दैमा आजकै दिनमा पनि संसारमा अनगिन्ती मान्छेहरूको चाहिँ बितिरहेका छौँ, मृत्यु धारण गरिरहेका छौँ। त्यसमा बुढापाका, बच्चा, ठिटा, भर्खर जन्मेको बच्चा, एकदम सबै प्रकारका मान्छेहरू छ अनगिन्ती रूपमा। अहिले नै हामी यो धर्म श्रवण गरिरहँदा पनि अनगिन्ती मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु भइरहेको छन् र हामी पनि त्यो मध्यमा नपरिकन आज हामी एउटा जिउँदो रूपमा चाहिँ यो धर्म श्रवण गरिरहेका छौँ र हामी अझै एक क्षण भए पनि जिउँदो छौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गर्यो भने यो जुन एक क्षण मात्रै भयो भने यसको चाहिँ राम्रोसँग सदुपयोग गरौँ भन्ने एउटा अठोट पैदा हुन सक्दछ र यो प्राप्त गरेको जुनी यो एक क्षण मात्रै भयो भने हामीले यसको एकदम राम्रो सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्यो भने यसले सबैभन्दा उत्तम चाहिँ हामीले बुद्धिचित्त अर्थात् बुद्धको जस्तै मन, बुद्धिसत्वको मन, बुद्धिचित्त धारण गर्नु नै एकदम उत्तम अवसर र यो सबैभन्दा उत्तम क्षण हो। जसरी अरहतहरू, जसरी सर्वज्ञ बुद्धहरू जो चाहिँ सांसारिक दुःखबाट पनि मुक्त भइसकेको छन्, उनीहरूले चाहिँ एउटा अनात्माको ज्ञान प्राप्त गरेर चाहिँ अरहत भइसकेको भए तापनि उनीहरूले यो बोधिचित्त धारण नगरेको कारणले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिरहेको हुँदैन। त्यसकारण हामीले यो क्षणलाई चाहिँ बुद्धिचित्त अर्थात् बुद्धको चित्त धारण गर्ने र त्यो पनि म स्वयं एक खुसी हुनुको निम्ति, मलाई निर्वाण प्राप्त गर्नुको निम्ति, मलाई सुख प्राप्त गर्नको निमित्त नभएर म सम्पूर्ण प्राणीहरूको निमित्त, सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई दुःखबाट मुक्त गराई बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त म चाहिँ बोधिचित्त धारण गर्नेछु, म बुद्धत्व प्राप्त गर्नेछु। त्यसको निमित्त म धर्म श्रवण गर्दैछु भनेर यसरी बुद्धिचित्त चाहिँ धारण गर्नुपर्दछ। 당고 게 참사디 서백도라 참사위바 자장아 서백으로 지긴 샤이 자 디룽디 지난도 이게 밥도나 이게 뒤중에 있나 야버렸대 시에서 자마인 바찬도 지도는데 미다벌 와요라 아니 다벌 와야다 그 만져봐야 빙이래 다벌 와야 빙이래 냠내 잘 빙이래 또 이게 때문에 제가 말인데 스밍에나 다를 막는다 제가 말해 단대 너들 단대 동안 대정랑 때문에 단대 동안 대정랑 다일 사버를 믿는나 아니 다그 서버 믿는나 대단 예외 등주 대나 예외 등주 초지도 도미제 어디 쉬지를 거 잡아 미식을 잡을때 할래를 단대 동안 대장나 다이 사버 믿는나 대난 예외 대나 예외 등주 초지도 도미제 미식을 잡아 단다 그래서 단다 지게 가래
做的让真正的，你做的让真正的，能用的让真正的，大概是多差，这是对个差多差，是，那真这个，那没个多，那让真正，做让真正，他第让真正我还得没中单，看了这个，可以呢的。que se dan ti kan kondo sal ke ti kondo sal ti chemu ti go wale kan que se dan ti da que se mi ta da ti pa mi di ran mi ta da ti pa mi di ran le que se da ti di lu que ta ti le bouquet mitata da ko ran tin na ma ro je ran tin na ma ro je ran je ba zhen zan na ko na ma ro je tu ne bi ro ta no tu ran da ba ta kon se ga ra pena 미치기 기라추가 됐나? 제가 트위치에서 말했나? 이 발전한테 건드세로 와. 발전은 니콜라 트위치, 니콜라 슈트베 트위치 sabtachen 그 트위치에서 지르마다지 때문에 냠래 찍는다. 냠래 찍는 때문에 사람남다 러버칭이나 되게 좀 맞지 지르와 그래서 건드세로 뒤치만 건드세로 그 민대와 지르와 그거랑 그렇게 조정하면 이제 란진들 내제 도지 말아 제자 어디니 거라 제자 제 소공을 공부사용을 소공을 들 소공을 아니 냐나 공부사니 한도 공부사니 그 주제 가서 주제다 가서 주랑에 파트 라미드 주제 근데 그 주제만 랑 공부사다 가는 중으로다 가는 내가 쓰면서 그러세요. 내 콘도 사회는 아니 다내 콘도 디 랑만 자단 랑 냐와 제가 뭐 랑바 냐와 주는 뭐 동안이야. 까와 동안 주는 동안이야. 냐와 동안 시시디 거에는 도시 오디 냐와 주디 단다 사야 건다고 단도 콘도 사야들 단다 미들 콘도 사야지 오티 단든 대만 냐와제니 동안 세수 유는 뭐냐데 오티 주래 단도 콘도 사야다 디주래 제자 다티 단다 될 단내 주들 콘도 사게 디 냐제 주들 어디 티고를 가고라 티고를 가고라 좋아지다 너무지 티 가고라 티 제가 그 가서 티 막아봐지 단대 지지지로 지지지를 일레를 지지지 컨더사지 티베 베베 로버다 그 동안 시시 그건 동안 시시 냐와 이런 것이 동안 냐와 가와 어떻게 주 컨더들 소망하지 컨더들 막아지 가고 해도 막아지 다 되는 주주들 컨더서 집에 가서래 베디 잡중 다 녹중서래 잡중 이들 잡히는 거지도 하면서 자 하고 아주 뺏어 이거 잡으래 실제로 되게 주는 지구래 진대 주나
공도 사도가 된 거래. 이게 지시가 뭐 지. 네, 그래서 노트북 그래서 가서 노트북 으로 왔는데 어디 났지? 내 간접 배전한테 간도지도 통으로 와. 네, 배워래. 가면 돼. 시골 대서 시골에 야. 진짜다. 안 돼. 진짜. 괜찮다. हिजो मैले यो क्षन्ति अभ्यासको बारेमा भन्दै थिएँ र त्यहाँ हामीले त्यहाँसम्म बताएको थिएँ र आज यसै विषयलाई म फेरि जोड्न चाहन्छु र यसको सन्दर्भमा एउटा एउटा श्लोक छ जुन शास्त्रमा उल्लेखित छ त्यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण र त्यो एकदम सटीक र त्यो धेरै मनन योग्य छ सम्भव भएसम्म जसले लेख्न सक्छ अर्थात् त्यसलाई कहीँतिर हामीले अक्षरमा कोर्नु सकिन्छ भने त्यसलाई लेखेर राख्नु पर्दछ त्यो चाहिँ हामीले बारम्बार गरी यसो मनन गर्दाले त्यो श्लोक चाहिँ हामीले मनमा भयो भने हामीले यसलाई चाहिँ हाम्रो मस्तिष्कमा भयो भने हामीले जुनै पनि बेला त्यसले मनन गरेर अभ्यास गर्न सकिन्छ श्लोकले यसरी भनिएको छ अहिले हामी एउटा सानोभन्दा सानो दुःखलाई पनि हामी चाहिँ सहनशील हुन सक्दैनौँ असहाय हुन्छौँ त्यसलाई सहन सक्दैनौँ भने जुन कारणले चाहिँ हामीलाई एउटा नर्क जस्तो एउटा एकदम असहाय अति नै असहाय दुःख कष्ट दिन्छ त्यो दुःखको कारण क्रोध अर्थात् रिस चाहिँ हामीले किन त्यसलाई नत्याग्ने त भनेर भनेको छ श्लोकको चाहिँ सार चाहिँ के छ भने जब हामी स्वयं अहिले हामीले कुनै पनि सानोभन्दा सानो दुःख अर्थात् असहज परिस्थितिलाई हामीले सहन सक्दैनौँ जसरी कि हामीले कसै मान्छेले हामीले एउटा बोली वचन मात्रै लाउँदा पनि हामी क्रोधित हुन्छौँ र कसैले एउटा हेराइप्रति पनि हामी एकदम असहज महसुस गर्छौँ र त्यसलाई रिस उठ्छौँ त्यसको बदला लिन खोज्छौँ कसैले हामीलाई एक नजाने तरिकाले केही छोए तापनि हामीले रिस उठेर त्योपट्टि प्रतिकार गर्छौँ र रिस उत्पन्न हुन्छौँ हाम्रो मनमा रिस उत्पन्न हुन्छ र जुन चाहिँ हामीलाई एउटा स्वार्थी भावना हामी आफूप्रतिको एउटा स्वार्थी मोहको कारणले गर्दा अरूको सानो वचनले पनि सानो हेराइले पनि हामीले रिस उठ्छौँ हामी सहनु सक्दैनौँ भने त्यो रिस उठेको कारणले गर्दा त्यो क्रोध भएको कारण हाम्रो मन चाहिँ क्रोधको रिसको बसमा गएको कारणले गर्दा हामी एउटा असहाय दुःख पछिल्लो जुनीमा या पछि हामीले यो भोग्नु पर्ने हुन्छ त्यो रिसले गर्दा त्यस कारणले गर्दा यो रिस चाहिँ अहिले हामीले सानो दुःखलाई एउटा नसहेर एउटा रिस भएको कारणले रिस उठेको कारणले गर्दा पछि पाउने दुःखको कारण हामी किन निम्त्याउने हो यो कुराले मनन गर्यो भने हामीले चाहिँ त्यस्ता रिसहरू चाहिँ उत्पन्न नहुने
हैन सानो सानो कुरामा चाहिँ हामीलाई क्रोध पैदा नहुने रिस नहुने त्यो चाहिँ हामीले एउटा अभ्यास गर्नुपर्दछ त्यो चाहिँ हामीले यो श्लोक चाहिँ यो ग्रन्थमा भनेको यो श्लोक चाहिँ हामीले एउटा टिपेर एउटा टिप्पणी गरेर लेखेर राखेर हामी जब हामीलाई यस्तो परिस्थिति आउँछ असहज परिस्थितिहरू आउँछौँ हामी रिस हुन लाग्छौँ त्यतिखेर यो रिस चाहिँ यो सम्पूर्ण हामीले यो अहिले भएको सानो दुःखभन्दा धेरै हजारौँ गुणा ठुलो एउटा नरकको दुःख भोग्नु पर्नेको कारण हुन्छ त्यस कारणले गर्दा म रिसको आवेगमा नहुने म रिस नउठ्ने म रिसलाई त्याग्छु भनेर त्यसरी हामीले चाहिँ मनन गर्दै शान्तिको अभ्यास गर्नुपर्दछ这咋的？他们要等过来，要我写过来，那个怎么说的？但这동안 디담랑 다이 서버 민누나 전난예배 동안 주 초와지도 도움이지 이거부터 그래 얘도 좀 쉬어라요 미시버부터 그래 단다 내가 스케면 지지 때때 건너서 그래 아주 건너서 때네 이미 냐와라 그 동안 치슈 딩용 디아 베주는 것이 명가에서 어떻게 델다 초대 됐어 제대한 동안 그러면다 이제 이 콘서트 거다 대화들 등하면 더 데려와 제단 뒤나네 대화도 등하면 더 손대 콘서트 걸어 뒤나 내가 저 녀외 동안 저 초다 데이터 콘서트 더버스 진짜 도매지 그래 진짜 까먹어 녀외도 이제 콘서트 까먹어 대비 동네 최수디 녀외 거연도 최수 대비 이런 거 까봐서 어떻게 이런 거 빼. 어디? 까봐 어디? 지금 뭔데 이렇게 중국이나 개발이나 중국인데 까봐. 대단대 가게 말아봐. 근데 내 단내도 가게 말아봐. 그거를 사야 돼. 가게 말아봐. 때문에 때문 때문에 공도 사. 그래서 그게 이게부터인지 공도 사지. 공도 사지. 배가도 이런 뭐니 공도 거에 동안 70 된게거든. 집에 이런 거 못해. 다대 전에 그래서 사람들이 마찬가지. 저렇게 사람들이 마찬가지. 제가 뒤에다 냠내 집에서지. 도대체 잠에댕이 스위트와 यो धेरै सोच्ने विषय छ जुन हामीले भर्खर गर्यो भन्नुभयो जसरी यो आर्य शान्ति देवले चाहिँ बोधिचक्राबाट चुनजुगमा यो भनेको आखिको आगम चाहिँ हामीले सानो सानो दुःख अहिले हामीलाई सानो सानो दुःख पर्दा पनि हामी किन रिस उठ्छौँ हामी किन त्यो असहाय हुन्छौँ भने हामी दुःख चाहँदैनौँ सुख चाहन्छौँ यति हामी सुखै चाहन्छौँ भने त्योबाट किन त्यो सानो दुःखको कारणले गर्दा रिस उठ्नु हुँदैन किनभने त्यो रिसले नरकमा जन्म लिएर एउटा विभाग फलको रूपमा नरकमा जन्मेर जुन दुःख हामीले भोग्नु पर्ने छ त्यसको तुलनामा अहिले हामीले त्यो व्यक्ति वा त्यो प्राणीबाट पाएको त्यो सानो दुःख चाहिँ एउटा खेलाची जस्तो मात्रै त्यो तुलनामा त्यो केही दुःख होइन अनि हामीले नसोच्यो भने त्यो सानो दुःखलाई चाहिँ हामी एकदम असहज जस्तो भएर क्रोधित हुने रिस हुने तर हामीले यो बुझिरहेको हुँदैन कि त्यो रिसले गर्दा हामीले
कत्रो ठुलो दुःख बोक्नु पर्ने हुन्छ कत्रो हामीले चाहिँ भविष्यमा ठुलो दुःखहरू चाहिँ बेहोर्नु पर्ने हुन्छ त्यसलाई सोचेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ रिस नउड्ने अरूले हामीले एउटा हाम्रो इच्छा अनुसार नभएको सानो सानो कार्यहरू सानो सानो क्रियाकलापहरूबाट चाहिँ हामी क्रोधित रिस नउड्ने एउटा नरिसाउने त्यो चाहिँ हामीले हरेक क्षणमा चाहिँ त्यो अभ्यास गरिरहनुपर्छ नत्र भने हामीले चाहिँ त्यो चाहेको चाहिँ सुख चाहेको तर त्यो रिस उठेर रिसबाट चाहिँ हामीले यस्तो एकदम धेरै एउटा असहाय ठुलो दुःखहरूको चाहिँ कारण चाहिँ हामीले सञ्चय गरिरहेको छौँ त्यस कारणले हरेक क्षण चाहिँ हामीले यो आगमलाई यो शान्ति देवले भन्नुभएको जस्तो यति तिमी यो अहिलेको सानो दुःखलाई सहनु सक्दैन भने जुन कारणले गर्दा रिस अथवा रिस जसले चाहिँ एकदम ठुलो नर्कको दुःख हामीले दिनेछौँ र किन हामीले आज नै यो रिस चाहिँ नत्याग्ने त भनेर जसरी भन्नुभएको छ त्यो चिजलाई त्यो कुरालाई चाहिँ त्यो उपदेशलाई चाहिँ हामीले सधैँ मनन गरेर सधैँ हामीले अभ्यास शान्तिको अभ्यास गरेर रिसको आवेगमा आउनु नदिने चाहिँ हामीले हरेक क्षण चाहिँ प्रयास गर्नुपर्छ 어디 सम्बन्ध 시험 쳐래 어디 단단마신에 파도 어디 간도 조도가 계지 어디 간다가 쓰기지 시험 쳐 어디 미좀 개좀 하 레벨 개좀 서버금 사야지 서버금 단 해야지 미좀 개좀 먼저 벤샤 사야가 내가 이렇게 내차리지. 다 콘도 사는 냐와 찍어봐. 냐 보니까 다 까만 건 들도 용가들 찍으리. 가서 냐와 찍으러 미시부터 중간 시시들 거에 나올래. र यो शान्तिको अभ्यास चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ हामीले एउटा पैसा धन आर्जन गर्ने भन्दा पनि यो शान्तिको अभ्यास चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनभने हामीले शान्तिको अभ्यास नगरिकन हामीले हरेक कुरामा चाहिँ हामीले रिस उठ्यो भने यसले हामीलाई चाहिँ अनादिकालसम्म अनन्तकालसम्म हामीले दुःख दिइरहन्छ हामीले यसलाई दुर्गति लोकमा नर्क लोकमा हामीले दुःख दिइरहन्छ त्यसैले आफूले यो अहिले जुन आगम हामीले शान्ति देवको त्योबाट भाजन गर्यो त्यसको सार चाहिँ हामीले नबुझे पनि हामीले यताउता थप यसलाई प्रस्ट्याउने सिक्ने कोसिस गरेर यसलाई चाहिँ बुझेर हामीले यो शान्तिको अभ्यास गर्नु धेरै धेरै महत्त्वपूर्ण छ अनि त्यो खसा रिजेन्ट 고물르게 제처럼 나면도 둥둥 디나스 디나 둥둥 숨자 얘는 인지 둥둥 숨자에 라도 차도 전지면 좋아 드는 예외 동안 중간은 월요일에 자면 그래도 사실 저도 제대로 동안씨도 미세봐 신기해 아주 지대하고 있는데 다들 동안씨도 미세봐
규제 마세보도 산 돈다들이 디 동안 규제라 동안 규제 어디 규제 마세보도 this is sort of charm injurious 동안데 이제 랑 sort of tattoo 말았어 동안 규제를 동안에 규제 맞아 봐도 가서 그때 가와이네 그 가와네 가보다 동안데 랑 sort of tattoo 말았어 this is sort of charm injurious 다시 바로 동안 규제 지금 찍다다 드라마 송데 돈다다 가래 내가 동아시 때문에 세봐. 아니, 다 돈라 동안 뒤에 마세봐도 어다 랑에 동안 나대베 동안이 나대베 랑에 쏘다. 랑에 쏘다 동안들 찾아야 말았어. 네, 가봐네 가봐 가져가네. 어때서? 제 수단 다 민주로서 어디 고르를 대송하듯이. 그런데 그러나데 니메텔라 둥둥들의 순자 저 소보다베나 rab들 사도 순이 매주가 대나 예외 동안 중어랑 예외 동안 추주 예외 동안 추주 삼나 어디 미집이 전부 단데 가서 둥둥 숨자도 따라줘라 룰도 따지 지단 예외 동안 추주지 가르쳐 버렸어 예외 동안도 다 저는 수수주에 있는 난게 감도 그다 쇼질기나 할라만 좀 근데 단데 둥둥 숨자 이메저 둥둥 숨자 다 말해 동안데 말해 예외 동안 준준절 동안데 제정하듯이 때다베나 빠빠 라마젤 쇼질에 단데 둥둥 숨자 이메저 답에서 가 말해 하고서 들으래 내외 동안 치지 근데 숨자지 가까 말했더니 딱 별로 답서 가까 말해서 내외 동안 동안 봐도 누가 치우지래 대단히 대승가래 대 동안 규디 맛에 봐도 자 랑게 쏘데 동안다 대도 말했어 됐네 딱가와 같은 거 대도 말했어 어때 세상 어떤데 그게 로브드시나 근데 야외 동안 추리지네 간들에서 도스래 제자 제자 되게요 뭐 도스래 제자 자 가서래 디 야외 동안이 되게 야외 동안이 가져지는 어디 되게 디 주콘데 바야타 랑게 당도나 단데 강나 주주데 단데 라든지 강나 주주데 어디 디 토야 제도 다 란든지 가면 되어 어디 토야 제도 또 갑자기 다시 그런 자주 왕고 등을 어디 치대지 가서 재무자서 다시 그 어디 제도다 건도사라 제다 배 가서 잡히래 동아 첨보 녀외 동아 첨보 뒤에 유르무 어텔라 뒤주도 건도사 건도사 어텔라 빨리 빵랑 아니 단데 시네 가서 미다다 미랑 미다다 너궁기다다 아니 너궁기지 미제 저도 너궁이 나가 자주 랑매 랑마부시지 랑배 강남 마부시지
아데 공로지 아데 공로지 어디 들어가는지 내 papaya 아저가서 나 진짜 나 진짜 좋다 나 진짜 나만 좋지 저 진짜 나만 좋지 저러 간다 저세면 내가 공로서 전대 될지 되는지 저는 어디 잡지는데 랑랑 고단데 랑랑 고단데 냐오르고 냐오 그냥 버터면 내 가원은 가거든 어디냐 어디를 어디 서벤냐면 어디 배 계시면 어디셔 अरू पनि यहाँ एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण उपदेश आर्य नागार्जुनले आफ्नो ग्रन्थ रत्नमाला रिन्जिन ठाउँमा भन्ने ग्रन्थमा उल्लेख गरेको पाइन्छ त्यसमा त्यो उपदेशको सार के छ भन्दाखेरि जसरी हाम्रो अहिले हाम्रो यो शरीरमा प्रत्येक दिन चाहिँ 300 भन्दा बढी 300 वटा भालाहरू चाहिँ हाम्रो शरीरको विभिन्न अङ्गमा चाहिँ यो रोप्यो भने त्यसलाई हामीले त्यसले चाहिँ भालाहरू चाहिँ हाम्रो शरीरमा रोप्यो भने हामीले कति एउटा दुःख पीडा कष्ट हुन्छ त र त्यसलाई हामीले नरकको एकदम सबैभन्दा सानो नरकको सबैभन्दा सानो पीडा अर्थात् दुःखलाई चाहिँ हामीले यो तुलना गर्यो भने चाहिँ यो हामीले शरीरमा 300 भाला रोपेको जुन पीडा छ त्यो नरकको सबैभन्दा सानो पीडाभन्दा चाहिँ 1000 गुणा त्यो चाहिँ पीडा कम एउटा त्यसको तुलनात्मक रूपमा हेर्दा त्यो त एकदम आनन्द जस्तो लाग्छ त्यो भनेको तात्पर्य नरकको दुःख चाहिँ कति असहाय छ कति पीडादायी छ भन्ने कुराको उदाहरण गर्न खोजिएको छ त्यसरी अब त्यसरी त्यतिका पीडादायक हुने नरकको जुनी लिने जुन हेतु क्रोध हुन्छ त्यो क्रोध चाहिँ हामीले पैदा गर्नु हुँदैन अति अगाडि बनेको उपदेश आगमबाट हामीले चाहिँ के बुझ्नु जरुरी थियो भन्दाखेरि हामीले यो हाम्रो एउटा अहिलेको एउटा स्वार्थी हैन हाम्रो आफ्नो क्षणिक एउटा मोह आफ्नो जीवनको मोहप्रतिको त्यो मोहले गर्दा चाहिँ त्यो सानो सानो त्यसमा दुःखहरू त्यसमा अरूले एउटा हामीले वचन लगाएको या त्यसलाई एउटा आँखा तर्केर हेरेकोले मात्रै पनि हामीले चाहिँ रिस उठ्छौँ हैन रिस उठ्छौँ तर यो हाम्रो चाहिँ एकदम ठुलो मूर्खता हो हामी चाहिँ त्यो सानो दुःख चाहिँ सहँदैनौँ तर त्योबाट चाहिँ हामीले आफैले चाहिँ एउटा क्षन्तिको अभ्यास नगरिकन रिस उठेको कारणले गर्दा रिसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यो अति एकदम पीडादायक नरकको दुःख भोग्नु पर्नेको हेतु अर्थात् त्यसको कारण चाहिँ हामीले सञ्चय गर्दछौँ हैन त्यो भनेको हाम्रो एकदम धेरै एकदम हामी धेरै यो विचारले हाम्रो यो व्यवहारले मनन गर्दाखेरि हामी कति मूर्ख छौँ हामी कति मूर्खतामा बाजिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो बुझ्नु छ हामीले सुख चाहन्छौँ तर त्यो जुन चाहिँ क्रोध रिस चाहिँ जुन चाहिँ नरकको सबैभन्दा पीडादायी दुःखको कारण हो त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सानो सानो कुराहरूमा पनि हामीले त्यो रिस उठेर हामीले रिस पलाइरहेको छौँ त्यस कारणले गर्दा हामीले चाहिँ यो अनगिन्ती रूपमा हामीले चाहिँ धेरै
जुनीहरूसम्म हामीले यति पीडादायी दुःख भोग्नुपर्ने कारणहरू चाहिँ हामीले निरन्तरता सञ्चय गरिरहेको छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आफूले चाहिँ त्यो बनाउन त्यो कारण दुःखको कारण बिउ चाहिँ रोपिरहेको छौँ त्यस कारणले गर्दा हामीले शान्तिको अभ्यासबाट मात्र हामीले ती पीडादायी दुःख भोग्ने पर्ने कारण जुन चाहिँ हाम्रो मनमा उत्पन्न हुने रिस हो त्यो चाहिँ हामीले एउटा त्यसले हटाउनका निमित्त त्यसबाट चाहिँ मुक्त पाउन निमित्त हामीले चाहिँ शान्तिको अभ्यास गर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ धेरै धेरै अति नै महत्त्वपूर्ण देखिन्छ त्यसैले शान्ति अभ्यास चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम यो हाम्रो जीवनमा अपरिहार्य एकदम महत्त्वपूर्ण छ nganje rang senjer nabachemna Sujarang navachetumaras. Ta rang khonda sadukala, rang pa navachai, rang par Terang navachevata, Dago navachevata, Longaman navachevata, Jodel navachevata, Javangaman navachevata. Odi, that's Chingamara, this something in the Madache. That put it to never the Taboy in Mr. No Condescara. Oh, Tata, Rangpa, Navacheva, Imbala, Navacheva Hamache. The person Navacheva, Condescara. These partner Majena. Gayang Tune, Michides, Tigre, this summer cover in Nimataba summer cover. Nimataba, Mandava to a carriage, no, to a carriage on there. Same meeting of longest you're going to carry me around and endeavor to carry children, lumps on the Tigre. To my daughter, found secretary. And the Congress and Ramas, same as the guy over there. To what is the church, somebody may say, oh, to say. As a matter of time, I said, the Michi, the Michi Congress, Michi serves. Oh, Chata, what to say? Chata, there's a partner, Majena, Rangifa, never Temena. 대다 판나 맞으네 가양 전에 이제 쑥 한거죠 이게 정말 어떻게 되지 말해 어디 저거야 제 남자 잠아서 내 남자 잠아서 안 걸리지 그러니 어디서 가다지 샘 주변 온다서 그러네 가야면 제가 랑랑 고단지 랑을 주랑 고단지 저 도만은 아주 랑랑 고단지 랑 거에 동안 영적으로 해도 제가 이제 판나 맞은 가양천은 이제 돼서 어디 생각을 네 대다 아니 다 롱아 이제 전에 신다게 갔다 왔다 눈을 제버체 잡라 갔다 오 이제 가리나 다다 그러면 괜찮은데 롱아 지금 나오는데 오 다랑 둘 갔다 가면 잡라 갔다 그 지금 랑을 나가지 했던도 가 가서 돈담은 좋아 되면 좋아 전에 그 까나 좋아 야리군을 쉬 가는데 랑을 내는 자들 그래서 내게지 까지 그러면 그다 가라면 그러지네 어디 저러다 가서래 대다 파나 맞잖아 가야처럼 이제 어디 저래 랜드 어디 랜드 저기
파랑은 주네 파랑은 너무 짜네 맞아 저도 맞아 대다지 제가 안 렌데 생데 매블 아니 렌데 생데 근데 장은 장을 아니 산지게 준송아 장을 산지게 다 저도 마셔도 봐 다 생각탐지게 준송아 장을 생각탐지게 랑고다 장을 항상 어디 삼당을 해 다 생각탐지게 랑고다는 술을 때문에 지금 봐 술로도 지금 봐 그래 랑기 체디 가오니 주르래 근데 좀 저다라네 저버를 저들랑 다오를 랑이 제단다 거기 위치 삼단다 가 두세 그때 뭐야 말이야 소리 잡지는 봐 시글 잡지고 있네 시글아 식 야 अब यहाँ धेरै महत्त्वपूर्ण हामीले विचार गर्नुपर्ने विचारणीय हामीले अब एकदम संवेदनशील भएर चाहिँ विचार गर्नुपर्ने कुरा छ जसरी चुनजुग अर्थात् बुद्धचर्या अवतारमा फेरि पनि बनेको छ कुनै पनि आफूले आइपर्ने दुःखहरू या अरूले आफूलाई दिने हानि नोक्सानीहरू त्यो स्वतः स्फूर्त अरूबाट मात्रै आएको होइन त्यो निश्चय नै हामीले अरूप्रति हामीले हानि गरेको कारणले हामीले अरूले दुःख दिएको कारणले आज ती व्यक्तिबाट या ती प्राणीबाट मैले दुःख पाइरहेको छु त्योबाट मैले हानि पाइरहेको छु हैन त्यो ग्रन्थमा बनेको छ हैन यो लेखिराख्नुस् यो लेखेर जब जब हामीलाई चाहिँ यो रिस उठ्छ त्यतिखेर यो मनन गर्नुपर्छ यसको अभ्यासमा लाग्नुपर्छ जसरी बनिएको छ यति मैले उसलाई या उनलाई अथवा उनलाई चाहिँ मैले हानि गरेको छैन भने किन त्योबाट या तिनीबाट मलाई दुःख हानि प्राप्त भयो त्यो असम्भव हो हामी आफूले अरूले दुःख दिएको अरूले हानि गरेको चाहिँ हामी कहिले सम्झिँदैनौँ जब जब हामीलाई केही हानि नोक्सानी आउँछौँ तब हामीमा केही नपर्छ त्यो चाहिँ स्वयं अरूबाट मात्रै हामीले हानि प्राप्त गरेको अथवा हामीले दुःख पाएको चाहिँ हामी सधैँ सोच्दा गर्दछौँ हैन तर वास्तवमा त्यस्तो होइन हामीले नै यो अरूले दुःख दिएको र हामी त्यो कारणले गर्दा होइन त्यो कर्मले गर्दा हामीले फेरि त्यसको बदलामा हामीले दुःख पाइरहेको छौँ हैन त्यसरी चाहिँ जब जब हामीले केही कष्टहरू दुःखहरू अरूबाट अरूले हामीलाई लान्छना लगाएको लगायत अरूले हामीलाई मुख छरेको लगायत हैन अरूले हामीलाई वचन काटेको हाम्रो कुरा काटेको लगायत हामीले केही मनमा हानि पुग्ने अर्थात् हामीलाई एउटा दुःख लाग्ने घटनाहरू जब जब हुन्छ तत्काल तुरुन्त हामीले यो सम्झिनुपर्छ कि यो कारण कुनै न कुनै बेला यो जन्ममा होस् हामीले अघिल्लो वर्षमा होस् हिजो नै किन नहोस् ल 2-3वटा जुनी अगाडि अर्थात् 100 जुनी अगाडि कुनै न कुनै रूपमा मैले चाहिँ अरूप्रति मैले दुःख दिएको कारणले अरूलाई मैले चाहिँ हानि पुर्याएको कारणले आज मलाई यो फर्केर मलाई नै यो दुःख चाहिँ आइरहेको छ र मलाई यो हानि चाहिँ प्राप्त भएको छ र तत्काल तुरुन्त हामीले त्यो सम्झिनुपर्छ त्यति नसम्झ्यो भने अनि हामी तुरुन्तै रिस उठ्छौँ हामी आवेगमा आउँछौँ जसकोले फेरि हामी निरन्तरता दुःखको बुमरीमा अन्धकारमा फसेर बुमरीमा फसेर जान्छौँ त्यस कारणले गर्दा ल जब हामीलाई
त्यस्तो खालको कष्ट आउँदाखेरि रिस नउठ्कन तुरुन्तै हामीले छन्तीको अभ्यास गर ओ यो चाहिँ म स्वयंको कारणले गर्दा मैले कुनै न कुनै रूपमा उता अरू प्राणीलाई अरूलाई दुःख पुर्याएको कारणले नोक्सान पुर्याएको कारणले मलाई यो आज यसको चाहिँ बदला चाहिँ फर्किरहेछ भनेर तुरुन्त सोच्नु पर्दछ र तत्काल हामीले चाहिँ आफ्नो मन चाहिँ एउटा रिसको आवेगमा नआइकन हामीले छन्तीको अभ्यास गरेको छ यति हामीले त्यसरी सोचेनौँ भने हाम्रो त्यसरी सोच्ने चाहिँ सार्थक होइनौँ भने सम्पूर्ण बुद्धहरूले चाहिँ बनेको चाहिँ एउटा कल्पित एउटा झुटमा साबित हुन सक्दछ अनि अब हामीले त्यसरी नसोच्ने हो भने हामीले यो मान्नु पर्दछ कि बुद्धले पनि झुटो कुरा बोल्यो हैन बुद्धले हामीले ब्रह्म राख्यो बुद्धले चाहिँ एउटा सत्य बोलेन असत्य बोल्यो भनेर हामीले मान्नुपर्छ के हामी यो मान्न तयार छौँ कि बुद्धले असत्य बोल्यो यदि हामी बुद्धले असत्य बोल्यो भन्ने ठान्छौँ भने हामी कसको शरणमा जाने त हाम्रो शरणमा जाने त बुद्ध बाहेक अरू छैन के हामी बुद्धलाई चाहिँ छोडेर अनि जुम्रा लिखको शरणमा जान चाहन्छौँ कदापि हामी चाहन्न त्यस्तो चाहँदैन भने बुद्धले यो भन्नुभएको छ कि हामीले सम्पूर्ण बुद्धले यो भन्नुभएको छ कि हामीले जति पनि दुःख कष्टहरू हामीमा आउँछौँ त्यो स्वयं हामीले चाहिँ अरूलाई त्यो दुःख दिएको कारणले हामीले त्यसको बदला त्यसको कर्मको फल पाइरहेको छौँ त्यस कारणले जब हामीले अरूबाट नोक्सानी केही हानिहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छ र हामीले त्यसरी अरूबाट दुःख पाएको हामीले भान हुन्छ हामीले त्यसो महसुस हुन्छ तत्काल हामीले चाहिँ रिसको आवेग मनाएर हामीले चाहिँ छन्तीको चाहिँ तुरुन्त अभ्यास गर्नुपर्छ त्यो तत्काल अभ्यास गरिहाल्नुपर्छ rang no ting je na rang men go chen rang re rang yo kong re sa sa o da rang no ting je na ra o da se ka re sam dong de sam dong re da pa ne ma chen na ga ya chu ne me chi de sing ga da sam dong re da jing ma yi long chang de sam dong o de sam dong de ju la de ju la nganje leji kuche ne dala noche dejunte manwe nganje dage samjana dendewa nabache nganje dage samjana dendewa nabache tewe samjan chechebi dala noche dejung ri ote teji chengore 전투나 뭐다 랑나와 전투나 거의 있는 롱아스니까 가지고네 어제 먼저 다게 샘절라 dinrewa 나왔지 먼저 랑이 컨트롤 먼저 랑이 되셔버려 제가 아마 제들에는 먼저 다게 샘절 dinrewa 나왔지 대외 샘전 체제비 샘전 랑 나왔지 대외 샘전 체제비 달라는지 되는 그래서 전화 받아줘 저 와버렸어 좀 와봐 저 와버렸어 그래서 나랑 혼자 나와줘야지 나 근데 혼자 나와줘야 그랬어 진짜 그랬어 나랑 혼자 나와줘야지 되게 레이도 되게 레이도 아니 혼자 랑 나와줘 어째서 됐었다 저랑라 진짜 됐나지 대중 너 와버렸어 와봐 가만했어 랑진진스 세드라 네 지지를 깨 가자 가자 데모크레시 오버스트 그래 고마워서 제가 랑진진스 dictatorship래
그걸 윤지가야 말해. 윤지 와버지. 짜! 야 말해. 제가 왕예세. 먼저 semjen도 자 그래서 바보다 자다 주 미왕예지. 그 사진은 세. 왕예세 저라. 어제나 좀 란트에서 뭐 윤지가야 왕예. 제가 란트에 랑이파 셀 세뚱 타세 다 수랑 너무 떼저고 수랑 너무 떼저고 바로 수강에 수랑라 갔다 정말 그 민세 가자 민던 사고도 민세 다 정말 어데 룽아스 너와 수구도 너와 찌게 정말 다 봤어 또 용도서 어떻게 말랑 떼지 진짜 말아. 저 되게 어디를 봐도 지금 주세요 말해. 주세요 한다고 저 말해. 제가 좀 가자. 좀 가자. 가자 되지. 아. 저 어디래? 들들한 뜻이 들들해. 들들이 어디래? 제가 랭바 같은 데가 제가 수지가 저 너무 재미좋아. 들으대 저 진짜 들어와. 네, 라트 속다 들어와. 제가 제가 딱 그랬어. 디디한테 딱 그래야 말이지. 제가 도스래. 제가 나한테 랑에 샘데가 딘데와 있나 보지. 대회 샘데 세제 달라지 뒤지고 그랬어. 어디 빼버려. 돼지성물에. 쟤네 다 돼지성물에. 다 이게 내주 끝이네. 달라는 제 대정대. 대회 샘데 냐동은 다게다 말아감. 빼 미세봐야 버려. 가면 돼야 버려. 다 두랑라 그 랑이 민저보다 랑 나버쟁은 여러봐. 뭐지? 디 난제 다게 샘텔. 뭐래? 다게 하나 자. 이제 레벨 제선. 다게 레주 꾸체는 담아대. 두 넘어지 갈래. 가르쳐 넘어지 걸 난제 란디 샘텔 넘어지 버려. 어디 하고 그래. 티션 거래. 네 대거래. 따와. 랜드 수들. 이제 랑게 샘텔. 다게 레주 꾸체는 다가 너제 대정대. 대회 이제 되는 상다 대회 샘전 야동나 샘전지 너지 준비는 미는 너지 동대에 가서나 너지 대회 샘전 체제에 얼마나 가자 다게 레지 거진다 너지 대중대 대회 샘전 팀지는 야동나 다가 타다 말아감 저 만들는 걸 레바나버지 디디부터 저도 나버지가와 제자 이 랑겔레 콘도 레민가 사주도와 랑기 콘도 민가 사주도와 랑기 콘도 출 넘어져 주도와 하고서 제자다 다지 콘도 랑기 콘도 랑 넘어져 주도와 제자 딜레미가 사제 안다도 것도 미울려와 다 되네 레미가 사와들 되네 냐알견로래 냐동나 동동마 양노 동마서 냐동나 다게 대다 말아감 제자 대다 미울려 코 다다 랑레미가 사주라 두라 제자 대와 냐알견로래 제자 되냐 제중 소리서 라래 제가 랑 찐들이 다 가서 어디 닌지 제가 다 가서 나도 먼저 장고지 장도
가래 편도 가래 지는 지워들 닝제제니 때라 편도 가래 전니 다 가서래 야외 동안 들다 가서래 유행은 영망가다 그냥와라 맞자와다 가인다 가래 지기는 애들 저거다 주나도 잡된 걸음다 가래 어디 그래서 편도 가래 지기는 저거든요 몰람 잡으면 많이 장기나 가라가다 강하다 많이 장기나 가는데라 그 가다 그 냐올라 맞제와다 가다 갈 편도 가다 지기는 저거다 뭐는 잡았어 지금 어떻게 저거 어떻게 인지거는 미시베 아버래 냠래 शान्तिको अभ्यासको क्रममा हामीले निरन्तरता अझ पनि अर्को महत्त्वपूर्ण विचारणीय हामीले विचार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् जस्तो कि अगाडि ग्रन्थमा बुद्धिजात चारवेदनामा उल्लेखित छ जब जब कुनै पनि प्राणीले अरूबाट हामीले त्यस्ता हानिहरू दुःख प्राप्त हुँदछौँ तत्काल हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने विचार गर्नुपर्छ कि ती प्राणीबाट मैले आज किन ऊबाट मैले नोक्सानी हानिहरू प्राप्त भइरहेको छ त किन उसले मलाई दुःख दिइरहेछ र उसको मेरो बारेमा मलाई किन नोक्सान पुर्याउने काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि त्यो एउटा मात्रै कारण छ त्यो हो मैले उसलाई कुनै न कुनै रूपमा उता नोक्सान पुर्याएको हुनाले त्यसको बदलाको रूपमा त्यसको कर्मको फलको रूपमा चाहिँ त्यसले मलाई आज नोक्सानी पुर्याउँदैछ तसर्थ उसले मलाई नोक्सान पुर्याउने उसले मलाई दुःख दिने चाहिँ मेरै कारणले गर्दा भएको हो भनेर हामीले सोच्नु पर्दछ यो हाम्रो हामी स्वयं आफूप्रति हामीले राङचेन्जिन भन्दा आफूप्रतिको मोह र भ्रमित मोहले चाहिँ हामीले त्यस्तो विचार गर्नु दिँदैन त्यो आफूप्रतिको मोह चाहिँ कस्तो खालको हो भने एक खालको अधिवादी तानाशाहीको जस्तो हामीले जब कुनै व्यक्ति तानाशाही हुन्छन् उसले कुनै पनि कारणहरूलाई कुनै आधारहरूलाई कुनै पनि मूल्य मान्यताहरूले उसले विचार गर्दैन उसले केवल यो चाहन्छ मलाई यो कुरा मन पर्दैन मलाई यो चाहिन्छ मलाई यो चाहन्न त्यस कारणले यस्तो हुनुपर्दछ यस्तै हुनुपर्दछ भनेर उसले चाहिँ त्यसरी तानाशाही लागू गर्दछ र उसले आफ्नो विचारमा जे लायो त्यही हुनुपर्दछ भन्दछ त्यो जस्तै हाम्रो मन हामी स्वयंप्रतिको मोह त्यो पनि कस्तो हो भने त्यो चाहिँ तानाशाही जस्तो हो जब कसैले हामीलाई एउटा केही कुरा वचनहरू लाउँछ भने हामी तत्काल त्यसलाई प्रतिकार गर्छौँ रिस उठ्छौँ उसले मलाई किन यसो गर्यो उसले मलाई रिसाउनु हुँदैन उसले मलाई दुःख दिनु हुँदैन उसले मलाई कुनै पनि हानि नोक्सानी पुर्याउन पाइँदैन त्यो उसलाई त्यो अधिकार छैन भनेर उसप्रति हामीले रिस उठ्छौँ र त्यसको प्रतिकार गर्छौँ तर वास्तवमा चाहिँ त्यो होइन वास्तवमा चाहिँ हामीले जति पनि जब हामीले कुनै पनि दुःखहरू कुनै पनि व्यक्तिबाट हामीले चाहिँ लान्छनाहरू त्यो व्यक्तिबाट हामीले दुःखहरू सानो ठुलो जस्तो पनि दुःखहरू चाहे त्यो वाक वचनको रूपमा होस् चाहे त्यो शारीरिक रूपमा होस् होइन चाहे त्यो प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हामीले प्राप्त गर्ने हामीलाई चाहिँ दुःख पाइरहने त्यो दुःख चाहिँ जसबाट जस्तो प्राणीबाट आए तापनि त्यो चाहिँ मेरै कारणले भएको हो भनेर चाहिँ हामीले सोच्नु पर्दछ र त्यसको एउटा प्रतिकारको रूपमा हामीले रिसाउनु हुँदैन अझै अगाडि बुद्धिचार्य शान्ति देवजीले अगाडि अझै धेरै महत्त्वपूर्ण अभ्यासहरू बताउँदै जानुभएको छ जस्तो कि अब त्यसलाई हामीले अरूले हामीले नोक्सानी दुःख दिँदाखेरि त्यो प्रति हामीले रिस उठ्नुको साटा हामीले ओहो यो प्राणीले योले मलाई आज जुन अवस्थामा यो क्रोधित एउटा रिस उठेको अवस्थामा मलाई योले हानि पुर्याइरहेको छौँ त्यसको कारण त मूल कारण त मै हो जब मैले चाहिँ उसलाई कहिले दुःख पुर्याएको छैन मैले उसले दुःख दिएको छैन भने आज उसले मलाई यो दुःखको बदला
फेरि यो दुःखै दिने यो अवस्था आउने थिएन जसरी चाहिँ मेरो कारणले गर्दा आज यो व्यक्ति यो प्राणी चाहिँ रिसको आवेगमा आएर उसले चाहिँ थप एउटा पापहरू चाहिँ त्यसको सञ्चय भइरहेको छ र त्यसको रिसको कारणले त्यसको पुण्यहरू चाहिँ क्षय भएर पुण्यहरू नष्ट भइरहेको छ र जसको कारणले गर्दा उसलाई फेरि अनगिन्तीका समयसम्म चाहिँ उसले फेरि नर्क जस्तो एउटा पीडादायी दुःख भोग्नुपर्ने परिस्थिति आउन सक्दछ यो सबै मेरै कारणले गएको हो भनेर हामीले त्यसरी मार्जन गरे ती व्यक्तिबाट हामीले रिस ती प्राणीप्रति हामीले रिस उठ्नुको सट्टा त्योप्रति हामी करुणा जाग्ने दया जाग्ने होइन यो मेरो कारणले गर्दा भएको हो अब योलाई चाहिँ थप दुःखहरू चाहिँ नआउनुको निम्ति त्यसलाई चाहिँ भविष्यमा अब यो उसले चाहिँ रिस उठेर रिसको आवेगमा मलाई हानि गरिरहेको छ त्यस कारणले उसले थप एउटा चाहिँ कुकर्महरू सञ्चय गरिरहेको छ त्यसैले उसले दुःख पाउनेछ त्यस कारण म उसलाई चाहिँ त्यो दुःखबाट मुक्त हुनुको निमित्त उसलाई चाहिँ सकेसम्म म मद्दत गर्नेछु भनेर उसको मद्दतको निमित्त उसको हितार्थको निमित्त उसकोलाई चाहिँ सहयोग गर्नुको निमित्त हामीले करुणाको चित होइन निङ्जे करुणा चित उत्पाद गर्ने र उसलाई चाहिँ सम्झेर उसलाई जो दुःख नहोस् सम्झेर हामीले मनीहरू जाप गर्ने मलम प्राणीदानहरू गर्ने ती लगायत हामीले विभिन्न पुण्यहरू सञ्चय गरेर ती व्यक्तिप्रतिलाई हामीले अनुमोदन गरेर उसलाई चाहिँ सुख होस् भनेर हामीले प्रार्थना समेत गरेर चाहिँ त्यसरी करुणाको अभ्यास गर्नु चाहिँ एकदम अति नै महत्त्वपूर्ण छ र यो अहिले हामीले जब हामीले यस्ता खालको परिस्थिति आउँछ दुःख आउँछ हामीले यो चाहिँ जसरी भए पनि हामीले सम्झिने र अभ्यास गर्ने चाहिँ प्रयास अब गर्नुपर्छ 对，可是你确定啊，咱们这个这里个一个题目都是身为让要不然嘛，我就是用这里这从到自然都남자의 소득을 두드린 지금도 소득을 아니야 파수 두드리잖아. 아니 가르쳐서 어떻게 들어봐 두드리자면은 두드리는 그런 거 같아. 아까 대양 파시에 저래. 그래서 어떻게 지나 펜비셔 그래. 그 공자스 냠내자지 냠내자 내가데 그래서 내가 그래서 어떻게 봐 전서 구제 배 미집을 개침을 할 레비 개침을 다른도 저 배제자한테 저 냠렌지야 지도로 뭐도 지금 총자치도 말이 냠렌지야 지도 심지도야 지도래 산지고 심지도 그 동안 자도 좀 저에 산지고 오는 거야 지도래 제 대체도 상상 심지도야 지도 대체 심지도 그래 심지도야 지도 상상 어제도 어떻게 지나 내 셰버튼도 잔드 저도를 봐 전전 그래도 재수고 저도제는 야고 싶어를 사만 내버지 저 양생에서 재수고 자만 걸걸걸 하고 들어와 어디마도 장마들이 장마들이다 별로디를 쳐라 남주들이 상당한 진데 지그리 남주들이 상당하면 가보야 하래 로랑에 가보야 하래 자장에 들으잖아 빈질에서 해서 갈리갈리 다는지 가르쳐나 랑라 콘들랑에 랑라 콘들 랑나버진 더저와 어디 랑 사제 가방 타발라 파진 주냠네 저거래 파진 주 진배 파진 순례 파진 소파 준례 파진 데 something 파진 시라이 파진 파진 주냠네 제네 사제 가방 타발래 제자 아니 대자
파지트는 세배 파지요 봐. 제자니 파지 세배 파지 냠내 줘 그래. 제자니 네. 다 지단도 전에 다 상계라 콘도메자 아니 소고요 말에 랑 소고요 말에 이게 다 교신이 때 소고금 단시에 산쟁이 교신 소고금 단시에 근데 이제 기산에 송어도 교신이 그 주라는 거지 이제는 제자들의 sonza는 콘도메자 랑에서 그냥 영화에 저보라 아니 저보라 아니 저보 인식에 가블라 그런 콘도메자 서고야 영화에 서고에 거야 말이야 다 서고에 거디 아니 랑라 콘도즈네 랑라 콘도인 거지 그래 거의는 뭐는 그냥 랑라 콘도인에 거의는 뭐이나 그 어디 찍으래 랑을 사와금사지 랑라 사와금이야 그거 찍은지 어다 랑라 가서 랑 나왔지는 혼자서 랑 나왔지는 그 찍으래 사와간테도 양말에 제자니 티양 단단한 소바마고나 그때 공부지 같이 신도 그래. 그 딱바서 공부해서 말이야. 그거 공부지 단단한 상임에 저거를 저점에 저거지 말이야. 제가 단단한 소바마고나 그 거기 그냥 랑라 콘네 세벤냐면 제가 세벤냐면 제가 거기 요 말이야. 단단한 세벤냐면 진짜 제발 그때 공부 듣다 보니 정말에 자다. 제자 서베냐는 그걸 공부해서 그거랑 넘어지겠다. 랑라 가자 서버공에 고아야 돼. 서베냐는 제 고아야 돼. 고지 거래. 그래. 제자 어디에 가서 세ven냠내서 어느 파지도 오다 냠내지니 그래서 다지니 야 산지 주미장 저에 산지 가만 더 같이 그래. 그 세ven냠내 랑 세ven냠내 제 고지도 와 어떠한 신경에 파지도 냠내 다 집어서 네 산지 주미장 산지 가만 더야게 고지고 그 랑라 산지 그만둬야게 고치거리. 그 랑라 산지 그만치거리. 그러나 뭐이는 거이나 가다가 뭐이는 거이나 어디 랑라 산지 랑라 산지 그만치거리. 소금이야. 세븐년을 아니야 산지 그 터주 걸거 그다 그랑 산지 그 뭐지 걸거 또나 그래서 또나 그랑 산지 그 뭐지 걸거 중국에서 윤대군데 산지 그 뭐지 걸거 제가 다 가서 상제로 윤대 나가든지 뭐 이러는데 처음에 무슨 그인데 처음에 그랑라 그랑 산지 그만 또 치고 하소가 그랑 산지 그만 또 치고 파파 나머지 산지 무슨 두고인데 상마 그랑 저 때문에 치고 있다 그랑 산지 그만 치고 가진 다
다다치면 고다치면 쉬지라 저랑 내 쟁인데 랑 그러지 자치면 뭐 저기 가서 뒤에 가서 같은데 가서 뒤에 같은 집에 나갔다 오다 같은 집에 나갔다고 나갔다면 저 같은 수수는 나갔다고 나머지 같은 식으로 빼면서 그러죠. 뒤지마다 랑산전에 섬전 탄지 거의 동안을 좋았지 랑기 해자 많이 해봐 섬전 탄지 랑가 산지 거는 그거를 어디서만 그거는 좋아해 그 랑을 써봐고 주고 그거는 좋아해 서베냐는 타점을 산지 거면서 그러와 오다 그렇지. 그 장도 거래. 산지가 톱주거. 산지가 못 찍어래. 아니 랑게 선진다 탐지 그 동안 저도 좀 잘. 제자 많이 봐야서 산지가 올라. 그거래. 어때다. 그 같은지. 제탐지 그 제자 탐지도 그 같은 중얼이. 제 탐지 그 같은 중얼이. 어떻게 생각해보지? जसरी अगाडि हामीले यो आफूलाई दुःख दिने या आफूले जुन आफूलाई कष्ट दिने अप्ठ्यारो बनाउने व्यक्तिहरू र प्राणीलाई प्रति कसरी दया करुणा अभ्यास गर्नुपर्दछ कसरी शान्तिको अभ्यास गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा हामीले अगाडि धेरै महत्त्वपूर्ण कुराको व्याख्या गऱ्यौँ र यो अहिले हामीले बनेका आगम लुङहरू सबै चाहिँ हामीले टिप्पणी गरेर लेखेर राख्नु नसके तापनि कसैले चाहिँ आफ्नो मनमा राख्यो होला तैपनि त्यो हामीले पूर्ण रूपमा राम्रोसँग स्मरण भएन वा त्यो बुझिन भने यहाँ तपाईहरुको हाम्रो यहाँ गुरु तुप्ते रिन्जिनज्यू हुनुहुन्छ उहाँबाट थप यो आज गुरुले के भन्नुभएको यसको बारेमा थप प्रश्न हुने जान्ने कोसिस गर्नुपर्दछ र त्यो सम्झेर आफैले त्यो कुराहरू स्पष्ट रूपमा बुझेर चाहिँ मनन गरेर अभ्यास गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ किनभने हामीले धर्म श्रवण गर्ने भनेको हामीले कुनै व्यवसाय वा कुनै संकलन गर्ने होइन यो चाहिँ आफ्नो मनलाई शुद्धिकरण गराउन निमित्त अभ्यास गर्नु निमित्त आफू दुःखबाट सदाको लागि मुक्त हुनेको अभ्यासको निमित्त हो र त्यसलाई स्मरण भए अभ्यास गर्ने प्रयास गर्नुपर्दछ जो चाहिँ पहिलेदेखि नै धर्म श्रवण गरेर त्यसमा आफ्नो मनलाई त्यो धर्मको अनुरूप अभ्यासरत छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यति गाह्रो नहुन सक्छ तर जसले चाहिँ यो पहिलादेखि यो अभ्यास गर्ने बानी परेको छैन त्यस्तो गर्ने गरेको छैन तिनीहरूलाई यो सुरुमा अप्ठ्यारो हुन सक्दछ त्यसकारणले गर्दा हामीले सकेसम्म हामीले यसलाई बुझेर अनि दिन प्रतिदिन हरेक क्षण अभ्यास गर्नु पर्दछ किनभने हामीले धर्म श्रवण गरेर गर्नुको मूल उद्देश्य नै हामीले त्यसका सारहरू त्यसका चाहिँ गुथीहरू चाहिँ हामीले बुझेर अभ्यास गरेर आफूले मुक्त हुनुको लागि हो र केही थप 2-3 विषयहरू चाहिँ यहाँ जोडेर आजको यो सम्पन्न गर्न चाहन्छु त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि जब हामीलाई कुनै व्यक्ति त्यो पुरुष महिला किन नहोस् हैन उनी वा उले हामीले दुःख दिँदाखेरि अथवा हामीले रिस देखाउँदाखेरि रिसाउँदाखेरि या दुःख दिँदा रिसाउँदाखेरि कसैले हामीले गाली गलौज रिसाउँदाखेरि चाहिँ हामीले कसरी सोच्नु पर्दछ भन्दाखेरि यो व्यक्ति यसरी सोचौं कि हामीले 6 पारामिता जुन दाना पारामिता शील पारामिता क्षन्ति पारामिता लगायत अनि 6 पारामिताको अभ्यास फर्जिन ठुक भन्छ त्यसको चाहिँ
पूर्ण रूपमा अभ्यास सम्पन्न नगरिकन हामीले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिँदैन र ती मध्ये 6 पारामिता मध्ये छन्ति पारामिता अथवा सुबी पर्जिन छन्ति पारामिता चाहिँ कसरी अभ्यास गर्न छ कोबाट चाहिँ हामीले यो अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले बुद्धबाट चाहिँ छन्तिको अभ्यास गर्न सकिँदैन किनभने बुद्धले चाहिँ क्रोध रिस त्यागेको हुनाले बुद्धले कसै प्राणीप्रति रिस देखाउँदैन त्योले जसले चाहिँ हामीले रिसाउँदैन हामीले उबाट छन्तिको अभ्यास गर्ने अवसर पाइँदैन हामी आफ्नो मित्रहरूबाट पनि रिस उठ्दैन किनभने हाम्रो मित्रहरूले पनि सायद आफ्नोबाट हामी यति रिस उठाउने हैन त्यसकारणले उनीहरूबाट पनि हामीले छन्तिको अभ्यास गर्ने मौका हामीले पाउँदैनौँ र हामीले छन्तिको अभ्यास जुन अभ्यास नगरिकन हामीले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिँदैन त्यो अभ्यास छन्तिको अभ्यास चाहिँ कोबाट मात्रै सम्भव छ भन्दाखेरि जो चाहिँ हामीलाई हानि नोक्साउनु पुर्याउँछ जसले हामीले दुश्मन ठान्दछौँ हामीले मन पराउँदैनौँ हैन हामीलाई मन पराउँदैनौँ ऊ अथवा उनले हामीले मन पराउँदैनौँ ती व्यक्तिहरूबाट ती प्राणीहरूबाट मात्रै हामीले छन्तिको अभ्यास गर्न सम्भव छ त्यस कारणले गर्दा जब कसैले हामीले रिस उठाउँछ हामीले दुःख दिन्छ हामी त्यो प्रति हामीले नराम्रो गर्ने कसै छ भने हामीले चाहिँ तत्काल यो चाहिँ मेरो छन्तिको अभ्यासको गुरु हो हैन यो चाहिँ मलाई छन्तिको अभ्यास गराउनका निमित्त एउटा साक्षात् बुद्ध चाहिँ यो मलाई चाहिँ देखिँदाखेरि मलाई मन नपराउने जस्तो व्यक्तिको रूपमा आएको हो यही व्यक्तिबाट मात्रै मैले छन्तिको अभ्यासको सम्भव छ मैले छन्तिको अभ्यास गर्न सकिन्छौँ भनेर ती व्यक्तिलाई चाहिँ ती आफूले मन नपर्ने त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा मलाई बुद्धको जस्तो पूर्ण ज्ञान पाउने म स्वयं बुद्धत्व हुने यो कारण चाहिँ यो मेरो गुरु नै यो हो भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ हामीले गुरुको जस्तो रूप लिएर चाहिँ त्योबाट अनि छन्तिको अभ्यास गर्नुपर्दछ त्यति मात्र होइन यो हाम्रो दुश्मन हाम्रो मन नपर्ने व्यक्ति नै मेरो बुद्धत्वको कारण हो र म स्वयं बुद्धत्व प्राप्त गर्ने मात्रै होइन जब म बुद्धत्व प्राप्त गरेपछि मैले अनगन्ती प्राणीहरूको कल्याण गर्नेछौँ तिनीहरूलाई पनि बुद्धको मार्गमा मैले लानेछौँ तिनीहरूले दुःखबाट मुक्त गरी बुद्धत्व प्राप्त गराउनेछौँ त्यो सबै यो व्यक्तिको कृपाले मात्रै सम्भव छ यो व्यक्तिको कृपाले गर्दा मात्रै यो मैले बुद्धत्व प्राप्त गर्ने अवसर चाहिँ यो सम्भव भएको छ त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ मेरो लागि एकदम कृपालु मेरो लागि सबैभन्दा महान सबैभन्दा उत्तम सबैभन्दा सर्वश्रेष्ठ गुरुको रूप नै यो व्यक्ति चाहिँ हुन् भनेर चाहिँ हामीले त्यसरी अनि छन्तिको अभ्यास गर्नु पर्दछ र यो चाहिँ हामीले चाहिँ अब जुनै पनि बेला हैन तत्कालै हैन त्यो चाहिँ अभ्यास गर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ भित्री मनदेखि चाहिँ एकदम प्रयास एकदम अठोटका साथ यो प्रयास गर्नुपर्दछ अझ चिक्दिरे सबै मान्छे चिक्दिरे मिसे गाउरे kada chebe se sa ra san jo ka man chen che ko na ba che ba ran so ba ni so ba ga ko yin ra da ti chao de san jo ka mo de jo ko se de san jo ka mo de ne ko ka den de nang ga ta ba hale ba chin hale ba de yin de ka den da de ko na ba che to ko kong do che de katin ran pendo de kat na to da ta ni ba de khalasna ta ni ba de sia ni ba de gong ba ya sia ni ba de nge xin da wa ya sia ta mi si ba karin bo yang gong ya re ta di rang jiao thoma 매번 동안양 주디 랑싱이 잡으래 랑진진 셀체징도 랑진진이 잡으래 저 토마 매번
그에 동안 양줘야 되지. 냐와 이다 둔저 미라 동안 탐 양줘야 돼. 요 통마면 요 통마야 말이야. 통마 짠이야 말이야. 네. 어동안이 랑 찌찌들. 다 거성아 랑 찌찌 되게. 지금저가 제 말을 거저 제 말을 개 말이 랑 찌찌 저래. 제법을 안 해. 다 단단 그 동안에 타 매봐. 단dunbe 그 동안 나지. 어디 랑전에 잡아라. 제가 다 처맞잖아. 장주에서 막거나 라량 저 타매봐. 그 동안 영어를 야와 이다 들으면 동안 타 매면 영어를 처맞잖아. 장주에서 막거나 네 랑전에 양 동안 빠도 타매면 용적을 랑전 같은 대자 말다 대지 말다 뒤가 하나 랑전 되게 선전 탕 잘라 언제 잡을 선전 탕 냐바 탕잡아 여다 탕잡아 들어트는 매 탕잡아 하탕잡아 하면 선전 탕 너지 저 통화 매면 너지 대자마야 다리 치워 맞지 다리 장주에서 맞잖아. 단도 무슨 집에 섬자 다 잘라. 나머지 그래. 란치지. 란치마다 하다 란치부서 취지 자소아. 다 취지 자소아. 다 신섬지 섬지 타버려 봐. 타매버려 봐. 녀가지고 장대 버려 봐. 이다지고 장대 버려 봐. 다 란치부서 걸라서 하대. 자잔데 와 바바 다치다. 저다 저 두세다 동안 타면 그들 나봐 단도 무슨 입에 나와제 동안 양중 들고 타면 다도 나와제 동안 양중 단단 나와제 동안 양중 단도 마음을 타면 나와제 동안 양중 선대 타면 어데랑 저 도다나래 라서 말이 랑이 랑 로치를 예상 좀 말해 도다나래 도다나래 제가 어디 다 대라 하들다 다 대라 단다 콘도상도 넣어지도 디펜더 그래 어떻게 랑뜻을 매서 그래 랑뜻을 넣어라 장조사는 넣어 말이 똥만지도 실 넣어 말이 어디 랑뜻을 넣어라 넣어서지 랑뜻을 거기 랑 넣어서 사람들 랑뜻을 제가 거기 제가 콘도사도 넣어지 강직이나 가르치기나 어디 듣는서 랑뜻을 어디 저 장날도 어디 매서들에 어디 거기 랑뜻을 매서 이런 거 다나 어디 그 랑뜻을 매서지 어디는 장주에서 장주에서 저기 상주에 가면 더 말이야. 저것도 요즘 상주에 가면 더 말이야. 도스래 제단 된자야. 야치고래 바바라마치 어디 스미삼지 거도 동안 가서 말을 다도 거래. 대산제 삼제 산제가 올 것도 거지. 다 찾아 혼자 그것을 콘도서 나오지. 배까지 좀 가르지 마. 뱀미스바 같은 뱀 나가도 같은 나가라고 뱀미스바 와바바바바 춘에 같은 또 참해봐 살다 봐봐 나갔다고 봐 그래서 참 어때 삼을 땅 거래 그래서 뭐 다들 같은 뱀미스바 같은 저 란진저 란다오 란진저 나오자 제도 같은 전부 어때 그래서 뭐 제장아 단단한 데 노바 바레스 노바 쟁에 디 무슨 가리네 어디랑 좋아져버려 나지가면 좋아져버려 나한테 미안해서 더 나중에 내리시가 다시 내리도 안 되게 늘렸을 때 사마라는 년 잡으래 겨울에 이제 송 하나지 겨울에 이제 개도 땅 가면 또 세리지고 노바 쟁으로 가 소금이 됐어 개도 땅 가면 됐어 다 이제 가지 제보다 혼나서
남진 당면하지 그랬다 영어를 좀 그런 게 동안 어디 심지담지 년도 되다 제자들 함저다 내렸으면 그랬던 일이 참마오다 초 랑을 안전에 매서네 랑이 더더나 안전에 매서네 하고서 어때 다 니지 그저 니저도 란데서 그저 참마도 약실에 어디 랑전에 매서거 랑이 란데 저 타만 더베 동안냐주 선조가 왕모다 선조 동안 바다 뭐냐주 어디 선제 단절인데 저제 저 타만 다 받아 선조 왕모 무슨 배 주나오지 란데 어디 때 매서 가래 할 레벨까지 좀 재미심까지 좀 가지면 나가든 몇까지 빼 미스까지 좀 두스레다 되제 샤기인데 가서래 해등에 리기시나 갱에마다 세탄 들어셔서 다이게 담살라 진랍게 겐지 요래 진랍게 띠는 똥타를 건도 도제 서버 건도 똥하래 제가 님한테가 진랍는 마윤도가 겐라디 리간도 두즈마 시기도 두제 나다 뭐에 가서 봉물리 두고 봐 봉미 자로 저것도 기도를 하는 게 제가 나도 그런 분들이 제 가족이 제지 신적 있는 일이 제주저라 그러면 개발체 물어봐 냠네 매 결혼을 봐 개발체 물어봐 제가 대체 같은 애야 디지털 돌아가면 소리 디지털에게 알려진 나 한번 주주요 진지 나라대 마 대가라데 생일랍데 게라데 그때 좀 세수 생일랍데 게라데 그래서 나라 찍고 있나 나라 찍고 때 단지 말이베 진승이 제스는 거봐 랑 진승이 제스는 거봐 다큰 알아 냠도 로와체니 진진 매사야 큰 알아 로와체니 진진 매사야 냠도 로와체 진진 매사 제자 까지면 그래서 먼저 돌아 자자마 제베 진짜 까지 진 말이 까지 좀 인타반데 까지 진 말 돌아 자자마 제제 돌아 가서 문제 때문에 돌아 문제 때문에 말이 내가 네 자료를 개는 살아지 생활을 개는 다 라다지 보나서 트리제스 라다지 보나서 어디지 샘라 젠드 되지 거기도 대람사 주마도한테 정말 어디 나한테 주셔서 현대문에서 트리제스 라다 보러 와 근데 나도 개라된 배제된 개라된 박살라 공개나 계시면 봐 카당한 전에 개라잖아 다르면 카당한 전에 레베는 갱게 남산 샤모 그래 남산의 개변바 생jo를 소변을 깨다 저 슈지 식사면 야식 마유 말에 식사면 양보를 야죠 식마치로는 식마도 나를 주르제 맞아 식마치로는 이거래 사회냐 그 남산 처음에 샤녀다 남산 먹어서 샤녀다에 샤 먹어서 부르지 대야 political 맞아 신화 맞아 야 이 사람은 양가다가 맞아 제님 타만에 그전체 어디 뭐 들을 뭐지 처음에 지게 쓰다 맞아 나 대대대적이야 जसरी ती व्यक्ति जोलाई चाहिँ हामीले रिस उठाउँछ या हामीलाई हानि पुर्याउँछ त्यो व्यक्ति हाम्रो निमित्त हाम्रो बुद्धत्व प्राप्त गर्नको निमित्त त्यो हामीलाई धेरै ठुलो कृपा गर्छ र त्यसको फल त्यसको गुण चाहिँ आकाश जस्तै विशाल छन् हामी त्यसको गुण चाहिँ हामीले कहिले पनि तिन्नु नसक्ने त्यस्तो गुणी हुन्छन् त्यसकारण हामीले त्यसरी सोच्नुपर्छ र अब यहाँ म एउटा
एउटा दोस्रो एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा कुरा भन्दैछु, त्यो चाहिँ राम्रोसँग विचार गर्नु होला। त्यो चाहिँ एकदम एकदम विचारण योग्य छ र त्यो चाहिँ एकदम सबैले ध्यान दिएर चाहिँ राम्रो विचार गर्नु होला। किनभने हामी आदिकालदेखि नै जब जब हाम्रो हाम्रो चाहिँ जन्म सुरु भयो, हाम्रो जुन चाहिँ जन्मको कुनै सुरुवात बन्ने छैन, त्यतिको रूपमा हामीले जन्म लिइरहेको छौँ। त्यो सबै जन्ममा हामीले भोगेका दुःख, चाहे त्यो हामी नर्कमा लिएर होस्, चाहे त्यो मनुष्यको रूपमा, पशुको रूपमा, चाहे सुर असुर जहाँ जन्म लिएर पनि यो संसारको चक्रमा हामीले जुन ठाउँमा जन्म लिएर दुःख भोग्नु परे तापनि, दुःख भोगे पनि त्यो दुःख चाहिँ केबाट आएको हो भन्दाखेरि हामी आफूप्रतिको एउटा तृष्णा मोह, होइन, त्यसको कारणले गर्दा राङचेन्जिन भन्छ। त्यो मोह, आफूप्रतिको मोह, सो मोहले गर्दा नि हामीले यो सबै दुःख पाइरहेको हो। हामीले जति पनि दुःखहरू हामीले भोग्यौँ, होइन, चाहे कुनै पनि लोकमा जन्मेर त्यो दुःख चाहिँ कुनै ईश्वर वा कुनै प्रभु वा कुनै व्यक्तिले चाहिँ बनाएको होइन, कुनै व्यक्तिको कारणले गर्दा भएको होइन, कुनै अरू व्यक्ति वा कुनैको ईश्वरको इच्छाले गर्दा भएको होइन। यो सबै के को कारणले गर्दा भएको भयो भने यो आफूप्रतिको एउटा लालसा, एउटा मोहले गर्दा, होइन, लालसाले गर्दा चाहिँ यो सबै भएको हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। अनि अब यो चाहिँ अब हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने हाम्रो चाहिँ एकदम कठोर एउटा दुश्मन, होइन, हाम्रो चाहिँ एउटा कठोर दुश्मन चाहिँ हामीले बाहिरी रूपमा देख्ने एउटा मनुष्य हो, कुनै दुश्मन होइन। हाम्रो चाहिँ एकदम प्रकार कठोर दुश्मन चाहिँ को हो भने यो आफूप्रतिको यो तृष्णा मोह नै हो। र जबसम्म योलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा त्यागिँदैन, हामी यसको दास भइरहन्छौँ, हामीले दुःख भोगि नै रहन्छौँ। र यो हाम्रो विचार, यो हाम्रो मन, होइन, आफूप्रतिको मोह, त्यो चाहिँ अब कसरी त्याग्न सकिन्छ भन्ने त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष रूपमा त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष असर गर्ने र त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ निस्तेज पार्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले हटाउने, त्यसलाई चाहिँ नाश गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि कि हामीले सोचेको जस्तै त्यो अरूप्रतिको एउटा करुणामय भाव, होइन, बोधिचित भन्छ, छङ्जुसेम हो, त्यो पैदा गर्नु नै त्यसको सबैभन्दा ठुलो त्यो विरोधी हो। यसको प्रत्यक्ष रूपमा त्यो आफूप्रतिको तृष्णा मोहलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने चाहिँ यो के हो भने बोधिचिता नै हो। त्यसैले बोधिचिता त्यो आफूप्रतिको त्यो सो मोह चाहिँ तृष्णाले चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा परम शत्रु ठानेर त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिकार गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हटाउने, त्यसलाई नाश गर्ने चाहिँ के हो भने बोधिचिता हो। र यही बोधिचिताको कारण, यही बोधिचिताले मात्र हामीले त्यस्तो खालको आफूप्रतिको द्वेष, होइन, त्यो मोह चाहिँ प्रत्यक्ष त्याग्न सकिन्छ र योले मात्रै हामीले बुद्धत्व प्राप्त गर्न सकिन्छ। जसरी हामीले अहिले यो भाइरस रोग लाग्नेको छ, ती लगायत एकदम अब 60,000 बढी प्रकारको रोग व्यथाहरू हामीले लाग्ने गर्दछौँ। त्यो रोगहरू पनि यही कारणले गर्दा भएको हो, यो मोहले कारण। जब हामी बुद्धिचित्त प्राप्त गर्छौँ, यी लगायत सम्पूर्ण रोगहरूलाई चाहिँ योले चाहिँ प्रतिकार गर्छ, योले चाहिँ नष्ट गर्दछ, होइन। त्यसरी हाम्रो चाहिँ परम शत्रु चाहिँ खास हो भने त्यो आफूप्रतिको एउटा तृष्णा मोह बाहेक अरू शत्रु हुन सक्दैन। जसरी परम पुरुष दलाई लामाले पनि यो पूजाहरू, यो अभिषेकहरू गर्ने पूर्व हामीलाई एउटा दुःख दिने, एउटा बाधा विघ्न आउने
कुनै पनि प्राणी व्यक्ति भनेर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा हटाउने विधिको पूजा गर्छौँ उहाँले त्यो घेक्तोर भन्ने पनि उहाँले अब यो गर्नुहुन्न भनेको मतलब उहाँ तात्पर्य के हो भने त्यस्ता कुनै कालको बाधा व्यवधान हामीले दुःख दिने त्यस्ता प्राणी छैन हामीले मूल दुःख दिने भनेको त्यो आफूप्रतिको मोह हैन तृष्णा नै हो त्यसलाई नै चाहिँ हामीले चाहिँ परम शत्रु ठानेर बुद्धिचित्तद्वारा त्यसलाई चाहिँ निषेध पार्नु बाहेक अरू हामीले कुनै शत्रु छैन भनेर चाहिँ त्यसरी अभ्यास गर्नुहुन्छ र मलाई पनि एउटा धर्मशालामा एउटा गुरु हुनुहुन्छ उहाँ धेरै विद्वान गुरु हुनुहुन्छ उहाँले बिदिसक्नुभयो उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ यो रङचेन्जिन अर्थात् आफूप्रतिको मोह यो हटाउन निमित्त त्यसरी उहाँले जसरी मद्दत गर्नुभयो त्यसमा त म उहाँप्रति धेरै कृतज्ञ छु र म उहाँप्रति एउटा एकदम धेरै ठुलो सम्मान आदर छ मेरो म उहाँले प्रत्यक्ष भेटेर पनि उहाँले मलाई यो म हटाउनलाई मद्दत गर्नु म धेरै धन्यवाद भन्न चाहेको थिएँ त्यसै गरी त्यो धर्मशालामा पहिला मेरो गुरु थियो घिसी रवचन उहाँले पनि यसरी अभ्यास गर्नुहुन्छ जब उहाँले चाहिँ कोही व्यक्तिहरू या कोही समुदायमा त्यस्ता कोही व्यक्तिहरू चाहिँ जब उहाँको बारेमा केही नकारात्मक टिप्पणीहरू गर्छ र उहाँको बारेमा यति राम्रो विचारहरू राख्दैन भन्ने खालको त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ उहाँले थाहा पायो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूले चाहिँ आमन्त्रण गरेर उहाँले चाहिँ विभिन्न भोजनबाट एउटा तृप्त गराएर भोजन चढाएर उहाँहरूको सम्मान गर्नुहुन्छ उहाँको एउटा विशेष एउटा चेला छ जो चाहिँ एकदम यो क्षन्ति अभ्यासको निमित्त एकदम पोख्त अभ्यास गर्दा हुन् भनेर चाहिँ धेरैले प्रख्यात छन् उहाँलाई चाहिँ केही सामानहरू खानेकुरा सामान किन्नु पठाएर त्यस्ता उहाँको कुरा काट्ने जस्ता उहाँले मन नपराउने जस्ता व्यक्तिहरू बोलाएर उहाँप्रति एकदम श्रद्धापूर्वक चाहिँ एउटा भोजनहरू चढाएर चाहिँ त्यसो सम्मान गर्ने गरिन्छ र यो चाहिँ कदापि एउटा हाम्रो एउटा नीति भनौँ न अरूको चाप्लुसी गर्ने त्यसलाई चाहिँ रिझाउनको निमित्त पक्कै होइन यो के हो भने त्यस्ता आफूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ नकारात्मक टिप्पणीहरू गर्ने व्यक्तिको कारणले गर्दा जुन त्यो अभ्यासरत गुरुहरूलाई चाहिँ यो क्षन्तिको अभ्यास गर्ने र जुन आफ्नो त्यो आफूप्रतिको एउटा ईर्ष्य एउटा मोहलाई तृष्णालाई चाहिँ एउटा प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिकार गर्नेको अभ्यासको मौका त्यसले गर्दा प्राप्त हुन्छ त्यस कारणले गर्दा त्यसको नतमस्तक भएर त्यसको कृतज्ञता त्यसको चाहिँ प्रकट गर्नुको निमित्त अनि उहाँहरूले त्यो कार्य गर्नुभएको हो त्यसैले ती गुरुहरूको अभ्यासलाई चाहिँ हामीले लाई पनि उदाहरणको रूपमा लिएर हामीले चाहिँ हरदम त्यो आफूप्रतिको तृष्ण मोहलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिकार गर्ने बुद्धिचित्तको चाहिँ अभ्यास गर्नु धेरै जरुरी छ राष्ट्र मेरो सुएको पाओ मि पाओ हिरो पाओ मन छान्दिरदा पाओ मन छान्द चाहिँ मि साया माङ्बो से चाहिँ पाओ चाहिँ गर्दा हिँड्दै खामला अझै चाहिँ पाओ मन छान्द सङ्गीत सञ्चारमा थाम्दै छु निसु अझ त्यो मन छान्द पाओ त्यो राष्ट्र चाहिँ मेरो सोच्दै हजुर त्यो यो व्यक्ति चाहिँ साँच्चै नै एउटा बलवान व्यक्ति हो जसले चाहिँ वीर हामीले वीर पुरुष भनेर बन्न सकिन्छ जसले चाहिँ आफूप्रतिको मोहलाई चाहिँ एउटा शत्रुको रूप लिएर त्यसलाई प्रतिकार गर्न सक्छौँ त्यो नै असली वीरता हो र त्यही व्यक्ति चाहिँ एकदम वीर हो भनेर हामीले भन्न सकिन्छ 장주 산조 렘보 제마제 바나 제제 제바니 코네 공도 배와라요 대마 다주즘다 상가사베 대마 다주즘제 담제 상게 담제 주준사베 교회사와 어디 담제라 때네 되니 제담제 때네 랑
아니 저에 산지 가만 탐네 심지어 탐제 아니 저에 산지 가만라 랑티브 들아도 그다 영쇼스 अब हामी पुण्यको अनुमोदन गरौँ हामीले आफू र अरू बुद्ध लगायत सम्पूर्ण त्रिकालका बुद्धहरूले सञ्चय गर्नुभएका पुण्य मार्फत सम्पूर्ण प्राणीहरू दुःखबाट मुक्त भई सम्पूर्ण प्राणीले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गरून् र ती सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई बुद्धत्वको मार्गमा डोराउन म स्वयंले चाहिँ त्यो कार्य गर्न सकुन् भनेर जमनबे जिते जम्बादा कुन्द सम्बोधे अन्त चिन्तित कुञ्जे चिन्तन गवाददा तंजरा दंगो तुझे जवातम जे जंगो आगना तुझे दाया केवे तवाति किन्हे संगमजु जेरा दंगो आजे जिते कम दे बंदे मनलवा कला जिवे समे अन्त जमे तिनजिङ तुझे लो या उजो तब जिचोसो तोदो वतासो तुझे गुन्दो शब्दे